आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा विशेष अतिथि नेपाल बौद्ध परिषद तथा सुगत बौद्ध महाविद्यालयका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय महेश्वर राज बज्राचार्यज्यूलाई पनि अगाडि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष अतिथि मच्छिन्द्र जोगी कल्याण कोषका अध्यक्ष तथा लोटस रिसर्च सेन्टर संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय प्रादा बज्रराज साकेज्यूलाई पनि अगाडि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष अतिथि पद्मकन्या कलेज बौद्ध विभागका पूर्व विभागीय प्रमुख तथा महायान बौद्ध शिक्षण समितिका अध्यक्ष आदरणीय प्रादा रञ्जना बज्राचार्यज्यूलाई पनि अगाडि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै नागार्जुन इन्स्टिट्युट अफ बुद्धिस्ट स्टडिज प्राइभेट लिमिटेडका निर्देशक तथा आजको लोकार्पण हुने यी दुवै पुस्तकका अनुवादक श्री मिलन साकेज्यूलाई पनि अगाडि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन मञ्चमा आसीन प्रतिष्ठित महानुभावहरूलाई खाना अर्पण गरिदिनु हुन अञ्जना साकेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई सहयोग गर्न प्रीति साकेलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब आजको प्रमुख अर्थात् श्रद्धेय गुणसागर मन्त्रीज्यूलाई भगवान बुद्धको प्रतिमामा खाना अर्पण गर्न तथा प्रतिमाको अगाडि दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Friends, कचरा बिना होला खाएन हैन बच्चाको प्रति त्यस्तो वो पंखा बंद है हमरा श्रद्धेय गुणसागर मन्त्रीज्यूलाई मङ्गल पाठ गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
예단녀와 저학교시를 대대적인 좌시대의 본선 저거를 시원 연백하게 하였음들 마무시를 부수 마마도도 선자나 저한체도의 살라천바라 육박하게 항상 마음에 대신적으로 빼서 예백하게만 일도 즐거우면서 저거를 시원 उहाँले धेरै साधुवाद। आजको यस महायान बौद्ध सूत्र तथा स्तोत्रको पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा आमन्त्रित सबै महानुभावहरूलाई स्वागत गर्नका लागि स्वागत भाषण दिनुहुन यस संस्थाका सचिव तथा प्रशासक श्री रश्मि साकेतज्यूलाई यहाँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमो बुद्धयाय आजको भगवान् बुद्धलाई मेरो वन्दना। आज श्रावण 24 गते शनिबार नागार्जुन इन्स्टिट्युट अफ बुद्धिस्ट स्टडिज प्राइभेट लिमिटेडद्वारा आयोजित क्षितिगर्भ बोधिसत्व पूर्व प्रणिधान स्तोत्र तथा क्षिति स्तोत्र सुन्दरालङ्कार स्तोत्र यी दुईटा पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रममा उपस्थित यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय गुणसागर भितेज्यू, नेपाल बौद्ध परिषद तथा सुगत बौद्ध महाविद्यालयका बिरारेका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्री महेश्वर राज बज्राचार्यज्यू, मच्छिन्द्र कल्याण कोषका अध्यक्ष तथा लोटस रिसर्च सेन्टरका संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर बज्रराज साकेज्यू, पद्म कन्या कलेज बौद्ध अध्ययन विभागका पूर्व विभागीय प्रमुख तथा महायान बौद्ध शिक्षण समितिका अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर रञ्जना बज्राचार्यज्यू, बन्ते तथा गुरुमागन, सुगत बौद्ध महाविद्यालयका प्राचार्य श्री स्मृता बज्राचार्यज्यू तथा यहाँ उपस्थित सबै अतिथिगणहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन तथा सबैलाई स्वागत पनि गर्दछु। नागार्जुन इन्स्टिट्युट अफ बुद्धिस्ट स्टडिज प्राइभेट लिमिटेडको सचिव तथा प्रशासकको हैसियतले म नागार्जुन इन्स्टिट्युटको बारेमा केही परिचयात्मक शब्दहरू बोल्न गइरहेकी छु। यस संस्थालाई नागार्जुन इन्स्टिट्युट अफ बुद्धिस्ट एक्ज्याक्ट मेथड्सको नाम राखेर प्रात स्मरणीय बुवा दिवंगत मिन बहादुर साकेतज्यूले 1980 सालतिर घरमै स्थापना गर्नुभएको थियो। यो संस्थाको स्थापनासँगै उहाँले विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू जस्तै बौद्ध ग्रन्थ अनुवाद परियोजना, महायान वज्रयान कक्षा सञ्चालन, दुर्लभ बौद्ध संस्कृत ग्रन्थको संरक्षण कार्य, बौद्ध सेमिनार तथा गोष्ठी सञ्चालन, बौद्ध पुस्तक तथा पत्रिका प्रकाशन, नेवा बौद्ध पूजाविधि संरक्षण, तिब्बती गुरुहरूद्वारा प्रवचन, शिक्षा ग्रहण तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन इत्यादि अति सामान्य कामहरू गर्दै आउनुभएको थियो। तर दुःखद कुरा उहाँको असामयिक निधनले गर्दा हामी स्तब्ध एवं मर्माहत भयौँ। तर उहाँकै गुरुहरूको आशीर्वादले हालसम्म नै यो संस्थाले श्री मिलन साकेत र निरोज साकेतको निर्देशकमा हामीले बुवाको त्यो ओजिलो बौद्ध विरासतलाई आफ्नो तर्फबाट अगाडि बढाइरहेका छौँ। अघि भने चाहिँ नागार्जुन इन्स्टिट्युट अफ बुद्धिस्ट स्टडिज प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको नाममा कानुन दर्ता गरेर हाल हामीले यसका माथि उल्लेखनीय कार्यहरू गर्दै आएका छौँ। नागार्जुन इन्स्टिट्युटका विभिन्न कार्यहरूमध्ये बौद्ध ग्रन्थहरूको अनुवाद पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्य हो। यसै सिलसिलामा अष्टबोधि महासत्वहरूमध्ये एक बोधिसत्वको रूपमा चिनिने क्षितिगर्भ बोधिसत्व महायान सूत्र तथा उहाँकै स्तोत्र श्री मिलन साकेतज्यूले नै अनुवाद गरेर प्रकाशनमा ल्याउनु भएको छ, जसको लोकार्पण आज श्रद्धेय भन्ते गुणसागरज्यूबाट हुन गइरहेको छ। सो पुस्तक द्वयका बारेमा थप कुरा गरिरहन आवश्यक ठानिन, किनभने ती पुस्तक द्वयका अनुवादक तथा यस संस्थाका निर्देशकज्यू स्वयंले नै पछि प्रकाश पार्नुहुनेछ। अहिले एकचोटि पुनः यस गरिमामय पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा पाल्नु हुने सबै प्रतिष्ठित पावनले महानुभावका साथै आमन्त्रित सबैलाई तीर्थु हृदयबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। यति भन्दै म रश्मि साकी यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। भगवती सर्वमङ्गल। अब आजको मुख्य गतिविधि अर्थात् पुस्तक लोकार्पणको बेला भएको छ। क्षितिगर्भ पूर्व प्रणिधान सूत्र नामक महायान बौद्ध सूत्र तथा क्षिति स्तोत्र सुन्दरालङ्कार नामक क्षिति
आदिधर्म बोधिसत्वकै सूत्र यी दुईवटा पुस्तकको लोकार्पण गरिदिनु हुन आजको प्रमुख अतिथि श्रद्धेय गुणसागर भण्टेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि श्रद्धेय गुणसागर भण्टेज्यूलाई आज विमोचित पुस्तकका बारेमा केही शब्दका साथ प्रवचन पनि प्रदान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। nomor menteri si ada beri ho पहिला रश्मिन थाले पहिला nomor menteri ada ya nomor menteri ada si युवा भाषामा थिए चुनाव तर न si बुद्धि भाषा उयो छु गाताले nomor menteri मान्छे भन्ने nomor यो नमस्कार ल नमस्कार दाले तो न्याता पाके भन्ने नमोइ पाके नि का त्यसो त न्याता पाके म ला नमोए पनि मको नमस्कार न ताको छि जोजोला बना लाइने काले nomor menteri पाके जेसु या याउ जियासा जिबिंदा छला दो ने याउ जियासा तना वसाद न nomor menteri आए नेचे गाना nomor menteri आए है फेटी से गाना nomor menteri आए वंटे गाना nomor menteri आए जिनचे गाना nomor menteri आए पूरा nomor आयो उसका दुनिया तो मिले ना जिनसे हम तो खुशी से नमस्ते ऐसे की हम तो मायना नमस्ते ऐसे की हम तो विश्वास ते ऐसे नमस्कार ऐसे की हम तो ईमानदार से नमस्कार ऐसे की हम तो आशीर्वाद कैसे की ये जब भगवान बुद्ध है ज्ञान देगी है पिंगी है बुद्ध ज्ञान प्राप्त ऐसे की कहते हैं पहले वो तुम जाता ततला से नमो दावती चलो रत्न दादा बुद्ध रत्न धर्म रत्न संघ रत्न सोमेश रत्न दावका है रत्न जीवता लगी गुरु मरे कौन जीव को जीला है रत्न दादा गुरु मरे कौन जीव को सीधा है ना गुरु मरे को सीधा जीव को रास्ता लू युक्ति वो युक्ति हिरे बिरे गुरु मरे को तो हिरे जीव को डालने बुद्ध न गुण मरे कौन जीव को ऐसा गुण देव कारण सुखाता है बुद्धि गुण देव कारण जिसमें दुनिया तो कठिन मया को नमस्कार आजीव को है दुनिया था अब से थमत तो खुशी है माला दुनिया तो कठिन मया को गुण पूरे जीव पूरे सो भगवान बुद्ध व्याप जाओगे आगे अनुसार ये को पहला नवे तो सामने देव बिंदा मगाना सासन लोस का चाहिए
ese no human pela ni ya se grave na we sa re lo ma kala ta den do lo ri su ko ya ka paten do ya human na so ka ya na pela राग बड़े को जुसा हम पहला लोग से कटेया इधर लोग वो सानम कटेया ना तो नहीं तो नमस्ते ऐसे कि ताज़ुन कला नमोरा लोग वो सानम कटेया नमस्ते ऐसे कि तो देश वो सानम कटेया नमस्ते ऐसे कि राग देश मुह वो सानम कटेया नमस्ते ऐसे कि पनोदे राग देश मुह कमंडी वसानो कठै ना नमस्कार ऐसे की राग देशमो कमंड इसे वसानो कठै ऐसे का तासते पनि आशीर्वाद दे हाले इधर इंग्लिश में नहीं लेस एंड ब्लेस्ड हाले कला इधर कठै ऐसे का तासे आशीर्वाद दे हाले इधर कठै या तो लगे नमस्कार हाले नमस्कार कठै ना चुले कला बुद्धि बुंदी लो मला इधर दुनिया वो कठै ना nomor saya diberi ini pernah kata orang sana jadi budaya cina saya pernah suruh saya nomor saya kan punjau sudah saksa orang kata apa tidak nanti sah ya tujuan sekali mungkin jadi ada tu sesuatu punjau jual bina budaya pernah samanya saya orang kami dah ya cina pernah samanya saya sampai dah samanya kata jadi sungguh dah samanya cuma budaya tahu dulu मगरा सोमालिया बुकेसर बुद्धिस्ट मरा या सम्मानिया से बुकेना था तो न्याता कठेना मरा न्याता कठेना ले न्याता बरेया मला न्याता बरेया ले नु गदा थमो त खुशिया मला थमो त माया मला थमो त विश्वास देख मला जी बुद्ध धर्मीय का भाषा जिते बुद्ध पटला फै थगे विश्वास देख मला विश्वास परम मनु तो स्वर्ग से कौन सा है बोध ज्ञान मनाते जिसर नून पे को हाँ अथोले से बोध ज्ञान ही पाके वही अथोले खला ले चित्ती करवा नौका जिनसे प्रार्थना होना चित्ती करवा ये जोड़े ना अस्त बोधी सत्य प्रार्थना नौका अस्त मंगल जोड़े ना चित्ती अस्त बोधी सत्य गुण प्रार्थना नौका जी वो चित्ती करवा उस पर पिसा अस्त बोधी सत्य ला संबंध पत्रों से क्या चित्ती करवा तक वज्रपाणी मंचो श्री अने वर्षपी निसंबे कर्म अने वज्रपाणी से क्या टूर्नामेंट से क्या वो 40 वर्ष पिंडा जिसमें नापा वर्ष तो जियाली उस पोल पिंडा अष्टमा भये मरेगा दुबी उस पोल पिंडा ने चिदा जने आर्य स्थांग मार्ग ने सही जने मार्ग किना बिजाओ दी कला आर्य स्थांग मार्ग जे आर्य स्थांग मार्ग ते आत्मा बोलेगा कृष्ण शिव है जो का ये समय डिस्टेंस है क्या मरा समय भागन से क्या समय व्यायाम से क्या उतारे छिपी आज भी के आवाज़ आज भी के बालको हम मसला सुयो हमें को नानो जो तायो हमें कुछ नहीं है आज तो चीज़ आज हो रहा है फिर किताब नहीं करा किताब वाले तक से कुछ भी जाना कोई वस्तु फोटो कई ले जिये बिजाया माने हैं मरा पर क्या हुआ ले हम टाइम ना था ये ना था हाँ पहले देवात अच्छा हाँ करा ऐसा मिलन रशियो नहीं करा ऐसा तेमिज़ आले साला पुस्तक से मूर्ति से आचुए लांटे मूर्ति से आचुए साला मूर्ति तो नोए मुझे आकड़ा नोए मगला ऐसा किताब को सोच को बोली है तो चीज़ सामान्य पतला धर्मेश सर्वोजनी धर्मेश सर्वोजनी कोई तो कोई चिका हम सुबिस्ता के आना मुझे ना ऐसा तो चीज़ हम मुझे ला नागार्जुन त्याग जाते हैं थो राजा जिया तो मुझे थोड़े कम्युनिटी में यार नहीं थो फास्ट जिया तो ना वो नाटा सुहेते लेके यार बुद्ध मूर्ति आकार से को वसानो होने आकार है वो में शी आकार है वो नोए आकार से वो में समान या सन का तासा सब बुद्धिस्ट ला कोसो को वसानो बुद्ध तो
Ocer wolga tasa ako wolga sosmani as so terman mane yam jula sanggo pinson super pinato pati sine samade pergyan to pinu sumna pusat jachna guli cha adar ya pata guli nage jam hona वो तो समान या प्रकार का संगे वो बड़े समान जुला राज जो है संगे कमंडी वही और प्रति तो कमंडी या मुको मम्मी तो कमंडी या मुको संगे तो कमंडी या वो कमंडी या तो थोड़ा तो बेटा कमंडी या बराबर बनी एक आदमी अच्छी चीज चौबल है वही पसंद आता सो है दे लेकर ये किसान से मुझे सुन कौन सा आकार तक तो साहे और से आप चुते माँ या किताब न या वे जुसानो किताबे दियोनी ते मुझे किताबे नागे जावन मुझे या गुरु न चुकनी गुरु न याओ से जाते ने किताब जो खला भाई ना वे माने ना तो जाते ने गुरु फिंगे मन से पास हो जाए हला या नाम से तो उसको पे नहीं ये बोली जीवन नाम से 1.5 लाख 30 वर्ष तक मतलब तो गया होना हजारों मनुदे 1.5 लाख बोने बहुत सानो देखे चिजा चुजा न नाम से तो बनी ला देखे भी मरो और ऑर्डर मजू अध्ययन मंद अभ्यास न मंद अनुभव न मर बले चुजा और जिबी कम दर जाऊंगा ते पे तो बढ़िया हैं और तो बढ़िया होना अध्ययन बढ़िया होना अभ्यास बढ़िया होना और चु बढ़िया होना अनुभव बढ़िया आपन से पाठ अगला रहते सोने से इंदा नमो मंजूर कुमार पढ़ाए का बुंदी उड़ाव चुड़ाव का पहला नमो राव तो बन दाजन दो बुद्ध धर्म संगीत नमस्कार के नाम का दुनुग्लोन से अरे भाई के बुद्धि भाव देख मन धर्मे भाव देख मन संगे भाव देखा सर्वोन भाषा चले बुद्ध तो सर्वोन बुद्धि अरे बुद्ध चले यो उपासक जुलबा इच्छुक जुलावी सोनो उदय चिसा व्यवहार को तो जे ध्यान चुनी करो न लोगन बुद्ध द समान है मूर्ति से उच्च है समान बोले है बुद्ध से समान है आते कते या तो तक चुना बिजना तो बोले वो चिसा लुंग द आन जलवाले ना और 3 वर्ष तक चिसा नाम से मुगात बले इंसा बुद्ध भगवान देमा कुंजों लुंग रहा फोटो कोले तो भी ने फोटो तो तो भी वाले ना वाले हैं ना वाले तो भी लुंगा वाले तो भी लुंगा का हैं अब भगवान बुद्ध ने मतलब बिंदी जों खा लिया हैं ना वाले जों खा लिया अरे कुंजों भगवान बुद्ध ने मुंगा रहा सा और तो वाले सब लुंग मार हैं और थोड़े तो वाले मूर्ति खा भगवान बुद्ध ने मुंगा भगवान बुद्ध गंजू का रहा सा इंसा मुझे घनो मन पिन अन भगवान बुद्ध दुराव मोला घनो मन पिन अन भगवान बुद्ध बात दुराव मरे दुन मगा जिसो तेने थन दुरा रहा भगवान बुद्ध थोपे नहीं घनो मन पिन अन भगवान बुद्ध बात करा अब वो मुझे आओ हमले दे वे भगवान बुद्ध थोड़ा थोड़ा जीव फर्स्ट बात याद है भगवान पुरो नोए पुरो मरे आओ जीव मरे प्रति मत याद है प्रति मत चनावा उमरे आओ नहीं था मरे आओ नहीं आप अटे अन्नो अटे और अंदर उम्रम से भी धर्म दादर का वही है ना धर्म दादर कौन हुआ रहा था बारे नहीं होता है धर्म दादर का दादर तो नहीं है अरे बारे तो रोए तो नहीं रोए होगा धर्म दादर जो ज्ञान है गुण दादर बारे तो उसके खा मुझे ज्ञान का टाइम है ना मुझे ज्ञान का टाइम ये मुझे आओ धर्म दादर ज्ञान गर्व आ रहा गर्व आओ से आ धर्म या को या गर्व जाते हो और आओ कौन है बोला धर्म दादर ज्ञान जो गुण लुगा है हाँ शिव मुझे तुम्हें ज्ञान दुराओ हाँ मगर माँ पिंचों तुमने जन्म भी को गर्व तुझें दो हाँ मुझे तुम्हें ज्ञान गर्व दुराओ तूने तुम्हें चुका दासाला चुका तूने तुम्हें चिकन दो हाँ तू चिमचिकन वही ला हाँ तू चिमचिकन वही मुझे दो दुरुजुन न
겨 침시가 왜 먹어 지우는 소들 왜 가나 왜 먹어 뭐라 침시가 뭐니 부터 볼 서범지 가라 뭐라 니와는 지우고 보리서도 지우고 야 보리서도 유지 지선 왜나 들어가까요 그런 들어가까 오버라다 아 넘부들세 뭐나 넘부들세 들어가까 오버 아 보리서도 가야만 너무 부터 텐도 너무 부터 뭐나 왜나 मासिक बोधराज मिसाउगा गठिना मिला और स्वार्थ परमेश्वर तो बोधिसत्व ताव का बोधिसत्व महाकारुणिक तावे मगला सुमुना बोधिसत्व नंदो महासत्व नंदो महाकारुणिक तावे बोधिसत्व मुझे का महासत्व जीव को महासत्व मुझे का महाकारुणिक जीव अब उस पोलों पहिला नमो बुद्धे मगला गठिना मिला बोधिसत्व 다음에 지 스파다 지성 나반세 자동의 넘버를 권한다. 그 राजे जी को राजकुमार सा बोधिसत्व का तरन समय क्या है नहीं शिकारी तो अलग ही इच्छा तुम समय क्या है सिर्फ क्या है एकदम मन तोरम जाना सिर्फ क्या है मन तोरम मन तोरम जाए बोधिसत्व ताव ओके तुम निस्वार्थ तुम जाए बोधिसत्व ताव निस्वार्थ न सकृष्ण हृदय पुण्य बोधिसत्व ताव कला बोधिसत्व जिसं उन्होंने कगा लोकेश्वर ताव लोकेश्वर बोधिसत्व का लोके वामे तो लोकेश्वर ताव कला लोके बोधिसत्व मध्य न लोक वाम तो नहीं सुख गाला लोकेश्वर ताव लोकेश्वर न बोधिसत्व का चित्र करने न बोधिसत्व का बोधिसत्व सब गति चलते हैं लाले अरे तुम बुद्धि तेंदु डालो मान जीवनी चूर डालेंदो डालो कला हमें तो ये यूज़ कौन मुनीश्वर ने अटैक का बोधिसत्व मुझे कौन उस पर भी मुनी दान भी पाया हैं बोधिसत्व मुझे कौन हिंदू लगना ने पाया ये जिसान ने कुछ भी नहीं सारे जीव बोधिसत्व मुगने मगला बोधिसत्व मुगने बोधिसत्व जीव बुद्धि पाया संकल्प या मानने बोधिसत्व पुण्य दिव प्रस्थान या मानने बोधि पुण्य दिव जीव बालर का तासा चली प्रस्थान है या कहीं बोधि पुण्य दिया ना उस पोलों नमो बुद्धे चुनाव जाता व्यू मचा खाओले उधर गजब करने वाला दास किसी साये समय के करने वो दुनिया पर जी तो छोए मुझे चेंदो सबके से बिजारना छोए जी मुझको छा जी मुझे है जी पुण्य कर्म फरक जे पुण्य या ना फरक पुण्य कर्म ना फरक बिजार फरक जोले समय के करने वो कला करने वो में से शिकार यार इच्छा करने वो में से बचा यार इच्छा तो फिर बड़ा बोला शिकार यार बचा यार पर भगवान बुद्धि पालने में अटैक का देवता लड़ाई में मुझे बुझे जे शिकार यार तो ये से शावना कला मुझे भगवान बुद्धि मुझे जे ये से शावना ना बचा ना बिना मगला डाले और तेंदु है ला हैं और तेंदु नम बुढ़े ना अटैक का नहीं नब्बे से चाहे मैंने जितना उसका बनाएंगे करता है बनाएंगे बोले मस्त तुझी भी मस्त नियम खा बोले ओ मस्त है तुझी मस्त है सुसु है ये तुझे घूम सी जो है वाट करना तो अवस्था मगला अनजने सासे मो अवस्था चुना चुका था ये ना इनके सासे मंडल क्या घोषी भी मानो सुने घोषी मस्त नो घोषी चुची आगा था ले दाद मिस के नियम ले दास मस्त था ना यू बारे खाने में दे शिव लाए नोई पी शिव ये तो नहीं पी क्या था ले मन चिरो जाए था तो लो करा या मन चिरो ला तो दे गुनियो माया क्या गुनियो चिनो है हाँ गुजो को बोले हाँ बीता चुके हैं तो माया था कला तो गुजो को बोले और जा पट्टी तो चीज़ हाँ हमें याद आ चौक तो पट्टी बोले क्या जिया मुझ साथ सौ याद था ला और कहते ओके 100 मत दिया हौसला दिया तो चीज़ों तोरो मोने ना तो ये ना ताज़ो मो तो घने याद ले तो ना वो से
我西的中间，你有没得我这个了？你有没得不能没得西的中间？但哦，你有没得不能没得西的中间？今的拍拍，今东拍拍那个没得我，啊，那个拍啥东拍啥，今不是也拍，那个没得我，好了。但是我这个了，你有没得东没得，一边西些中。अब दाजुभाइ नुको टुङ्गुमा लगाउनु अब इले गैना नुको गैना टुङ्गु हिमागे शिकारी आउनु चुए तर न म बुद्धि सुएर दाजुभाइ छ पनि एकसेकमा आज्या छिबिन दाजु म काउनला छैन त म चुपटिएर जी लौटे एकदिने पिता त जी लसको तनावे कला ह लसको तोन नेगेटिभ बान देका दुईटा थामोले लोन तोन पनि विदन लायना बिना नकल या तो न तू मानन तो लादने तो नकुसा वास गया साला नेओ मरिया ताकत मरिया पनि वजे पनि वास गया मकोबे अवस्था छ एकदमै कोर्न वना गोर्सते एकदमै कोर्न वना पनि सिमावना सिम कसै पनि ककया पनि नन वना यिछा पनि हाका चाहिँ दान बिल्डिङ यी दान बुबले यो पहिला प्रतिनिधि नाम थे तो ये नौचिन प्रतिनिधि हो प्रस्थान ये तुम्हें तो ना बोल सकते हैं मुझे नहीं तेमा उसको ना गेरा मुझे ते अभी तक आता है ओहो तुम मस्ता नहीं लीपे पर भविष्य नहीं इनका सक्कर सना नहीं उधारी आप यू नहीं इबी नप नपोए चीज़ मुझे यू उधारी फिर जीपे में नपनपन जनुजिया जगत ही उदारे आपी पे जीपे म नपनपन जनुजिमा नपनपोए ज्ञान लाफे मरगा आस्के आवडी जन्मनुजिया रुना याफे जिया बोर्ड ज्ञान लाफे मरगा सुता को एला चिसन याउ चिस नदरे वो पुनः सेकमा कला पुनः मसला प्रतिनिधि गवर्नमेंटला प्रस्थान बोलेनको प्रस्थान बबला जिसा ज्ञान प्राप्त याफे बोधि प्रतिनिधि बोधि प्रस्थान बोधि आशिका मैदान बोधि आशिका यो अनुत्तर बोधि ज्ञान पद लाया मलाई आफ्नो भ्याच लोके वो आशिका वो आशिका मसला निर्वाणे समिति लामा थियो बोधि दशभूमि समिति लामा थियो बोधि ज्ञान काम या खला अब उसको बोधि काम लेना बिजाव जा पनि इदे दान जुसान हो पनि उसको पनि छुए पनि शरीर कष्ट हो साला उसको ले बोडी सब जी उंजला जीवी जे बोर्स त बोल्ने या चिसन पनि ओ दान बि मध्ये धुन गाला बिसुन सेगे अब खला ख्याव दावा से बिसुन न सेगे अनि ह अले एजा दरी लामा वे उ मियाना बिजाव ह हम ख्याव से बिसुन सेगे दाव बिसु वाला पचा जोला थम तमे आखन महा या लना लुमगो बिसु ना जो बिसु हैं वर्ष त बुगा द खनिनि मगो जा या छिस वो ता को बिसारिया मा सो तो है वर्ष छ तो है काला न संदर का न का बिसु हैं काले गा बिगान त मुजु हैं हम मन त्यागे पनि छ मन तोरो मुजु नि कला एजा मन तोरो मुजु आएछ पुण्य तोरो मुजु नि छ बुझे सच्छ एजा पुण्य त बालक मा पुरे या पे मार कला बुझे सच्छ छ या पे अले उन बुझे सच्छ नमो बटे एना बिजाता कला नपन बजी नामवे बटे प्रभाव एना बिना नपन बज बजीमा नपन बय पुरे सकस्त्र कल्याण या पे मा नपन बय ज्ञान ला पे मा सुन बोला वे कारण एना वो लाइन में का उस पॉल से निर्माण जा जाता और से इतनी बसे चला माँ में से सपना वेला आरगा तो ये मुझे ना सुना तो माँ में से वाय आया उन्होंने का मना सुना खड़ा वाय आया उनका मना सुना मुझसे ना मुँह बोले दासम से को बोले दासम में जो किस्म को माँ डाइबिला चिल्को में से माय बोली खड़ा चिल्को मुँह बोले माने मुँह मचो माय मन मचुना तो पहला माला नहीं हुआ मैं थाले दासम में से ने उनको मगिया साने वाले क्या ही
udah saya kayak mana ujian aja uni cepet tuh cuna uni bisa udah sigar menyasi sudah nak nongana nongana kisah sendiri lorong tahu mana uni unjiga soalnya kisah itu nih nak cuma nomor kue juga na jiring kau well kayak ya mama stok kau mamu mucha kalau mana mama sih ayo kayak itu kue kena sun bayar खबर चाहिँ दिन मात्र आइला मन चुन मको ढासा काई बदे कुयो खाउले व्यवस्था लियो हा वर्ष मखरी व्यवस्था जी मरा का उन दुगना जी तरना त्याग यामे से तुको मरो कला एजे आजे वो दुकै नातना साबे अफसोस यादना आकाश बान वया दे दुकैयामा धनकामा यादे आकाश बान वया चत्तंग वया चन्दो ओ कायो बदे दे सोर्निन द गादने बिन्दे ना न्योले धनकामा छिबिनो जिसेंदु पुनिना गा तासा जिगन जनुजुको अनि जनुजी गा दे या ओ काना दाव ताते kai गा मुझे त्या चिमसम कुए लुमंगा वया कुए मुंगा दे छोटे देगा बारगा किनावा स्वास्थ्य यार मन चोखयाना सक्रेसन उदारिया पयु बुद्ध ज्ञान ला पयु चिंता आस्किनावा पहिला देख लियो मन चोखनावा लोटे मन चोखनावा कदा चिसो लोज में चाहिँ ह लोटे मन चोखसिला त्यहाँ दिउँसा यो देले मन लो छाडो पनि ह लो छाडो या छ ह लोटे चोखना छाडो अले चिनि पुनि दे राउने saya pun ini belum boleh kan, lote example ni, lote sukayana saya awak oke pun ini dia lau tu, jika kerman kande susula lo mereka muncul, kan, tapi lah lote itu cukup banyak kamu muncul lau ni, lo mereka muncul lau apa, kan, ini psikologi tu ni, ठीक lau ni, ini ada वैज्ञानिक तंग, थोड़ा ठीक lau ni, kan, asal orang jargon le, umumero, kan. मेरे वो ने ए तुम तो रात के पहला मुझे नहीं सब तुम्हें पहला आप लोग कहते हैं वो आर्य सत्य खन्ना चतुर आर्य सत्य खन्ना आर्य संग मारियो खन्ना देखो खन्ना अनित्य खन्ना अनो खन्ना मोने पोसे राम पंडुरे राम जी सिगा तुना कहते हैं लो बाणा चीज सबके खुशी कल ये तार कौन हाँ राजनीति बाजे पाछे मलान हाँ जिसों ये छिराते माओ तो ये राजनीतिक ये भी राजनीतिक भाषा दुनिया को अन्य डाल हाँ जीव था से ये बन हाँ मला था से ये जा फिर ये मला ने धनाजो में सब परिणाम जो तैयार है हाँ समाना या मामू को हाँ सब ये परिणाम जो तैयार है हाँ उन्हें धर्मी रूप अनुसार पहले उन्हें तैयार है बारह तो सब में खुशी है मुनु बोले थे राजनीतिक मुनु बोले ताले tapi tahu pun bang, ada no, cipina atau boris setiap kali na, boris setiap mana di mana, mana, kalau ni no, kalau boris setiap mana saya ya pemar ga, mesti le teman, tapi ga tasa, sonto to, ninto to, ada jauh ni, ya payah ni, gede pancil, ada jauh ni mula, ada cerita tiada orang, वो खेल सोया तो नहीं, वो चिल्ले ओके वो खाई ओके ना पास को तलगा रहा सा वो खाई ओके ना पास वो खेल विस्तार तो वो जाए चिल्लो ना तो नहीं बेटा सुनिए ना खां तो बेमुझे वरना तो बे मुको सारा वो चिल्लो चेंपू वो बेबी को खाया मुका बेबी मुको वो खन्ना मुझे का वो थोड़ी के दो चीज समझा बड़े या माँ प्रतिभा किन माँ है वो ताकि है तो नहीं थोड़ी के प्रतिभा वो खेल करती को अटे प्रतिभा किन बनी कहाँ ताकि तो कई बच्चे ये तो चंदो चीज़ तो नहीं दूर चीज़ प्रतिभा किन माँ है चीज़ ना वही बच्चे ये तो चुदो बड़ी सत्य बच्चे तो नहीं चीज़ कर गई हो ये तो भी तो नहीं फल कमाना जे ये तो करो हाँ तो ये बड़ी सत्य जी माँ ये बोको बड़ी सत्य थे जी के मो या के मो मुंते के मो उधर ताऊं के मो ताले ये तो चीज़ फटता चीज़ फल हाँ ये तो यान वो फल यान फ्रॉक बुद्धि यान है ना ये तो यान ना फल यान फ्रॉक मशीलाओ
소외 되더니요. 아? 소외 되더니요. 홀이 안 돼요. 버티지 않는 거. 아? 얘도 안 돼요. 그 아이들에게 지선세 많이 내어놔도 아? 대바리 내어놔도 거. 얘도 안 돼. 자네 프로스 세워놔도 돼. 원래 홀리들 버티가 어때? 이 다들 다 아? 이 다들 다 오더니 이 다 어느 사람 집이 너 순위들 प्रभावित चुन भई हैं मला नो जीवी जे प्रभाव करे चुन भई नो महाग करुने चुन भई मुखले जिस छो अभ्यास है मला पहिला लो ठेन्दो सबैना यापटि अभ्यास है या फेमनि तामनि हला एजा भगवान बुद्धनो जी न्यो पहिला या फेम मन नपनको जन्म जी फेम जगत उदारी या फेम भोट ज्ञान दा फेम या बजावले परमिते बोलावले सुसुला हाँ गीते तो वही कारण है लुम्बिनी बुद्ध जी का जन्म जोड़ी हुई क्या तीन से जन्म जिया तो गीते लुम्बिनी जन्म जोड़ी हुई क्या है सीसों तो माँ वो पिछले कति चलते देखा वो कारण है ना वो ने आते के शिवे तेरे जामो सुर गा रहा है बोधिसत्व स्नान नुगानो ज्ञान नाम सु बुद्ध बोधिसत्व गा नि बुद्ध न त्या बोधिसत्व न नि बोधिसत्व तो जो नाम जाओ हाजिया सी हमें सीसानो पुष्पाचा कौनो नाटने मगरा नमुदे मुझसे मतलब है तेरे जुड़ो मगरे उन्होंने अस्तियात गा तासा तेरे बोधिसत्व चंदो है तेरे चर्चिया फयावनी तोरोमन दियावी अल्ले बुद्ध फोंबदे ज्ञान चंदो जिधर प्राप्त जीगा यादवपति इतिहास अनुसार आधे के जीवी निवार रखन गुणी हैं खला आधे के सिला नुमुटे उनमा है ना वो तो नहीं है बुद्धिराज मरिया वो तीन बात थांगो बिया बियो वो याद हो गया कोई कोई सिद्धपुजिया मार जो सिद्धपुजिया ने अपने नाश कर तुमने जावाली ने हुआ अस्तिया हुआ वो गुरबान थांगोला अस्तिया यावला अस्तिया ने हुआ अपने नम्बुटे उन्होंने नम्बुटे उन न्याजिने अस्किने नाम उन्होंने आया मुझसे कि याकन तागा उन मनी याकन ने मुझसे कि राई हाँ जिसो ऐसे कौन मुझसे को वो भी जिन्होंने पंडे भी हुआ रहेला उन्हीं मुझसे के सिमरन पंडे जावल नहीं याकन उन्हीं याकन नहीं का मुझसे के सिमरन नहीं क्या मुझसे एक साथ होना चाहिए क्या अब मुझसे को लेला वो राग द्वेष मोह घमंड ईर्ष्या क्लेश यो क्योंसे नया वर्मो यो उरा भावना तेमा अनुको जी नंगे तातो थाय समझ न परमिला उन्होंने बना मिला हाँ हाँ उन्होंने बना मिला तामा बोला ने तो जिनो एक तामा ते जितना न बोलो मेवा एक ते रा बना ले बा नमस्कार बुंगा तो जाती बुना अच्छा का नंगे तातो थाय समझ न जाओ आकाश गंतव्य दल अंतक प्राणी दु बोला गंतक प्राणी दु अंतक तुक दुरावनी कला नंगे तातो थाय समझ न जाओ मावे सिंधु कुसुम मंगियो दावत जी दुने हमिनु प्रभाव बिना कठिन या माके त्रिकाय प्राप्त जीव मावे सिंधु कुसुम मंगियो साक्षात्कार जीव कला त्रिकाय धर्म काय समव काय निर्माण काय ज्ञानी साक्षात जीव हमारे डॉक्टर संजय मालिका उसको मुकरा माँ वो जो है मुझे भी स्वयं वो माँ वो भी सकल प्राणी भी ने दुख जाता भी सकले ने छोपा गए बुद्ध जी माँ का संजय जो में सारा छिपर से छोपा गए हाँ समय बाकी मरेगा हाँ ना ये ना भगवान बुद्ध ना वो बहुत से दुले मगर नेमो ना पर गए जन्म जीवन डालने और चंदो है छोपा गए समय बाकी मरेगा तो बाकी मरेगा मो इन्हीं काय को दे तो ज्ञान साक्षात जीव मच्छर को कारण है ना है मच्छर के चक्का क्यों जो पुकार चुया क्यों चंदो मुझे तो ना कल धावने वाला हाँ जिन्हें उन्होंने बुढ़े होना क्यों चंदा ना पहला चुया मुझे ची यार जो सा तो नहीं मुझे मच्छर के दायक मच्छर के साथ उन्होंने हटा दियो हाँ अन्ना यार जो करो अरे तुम जो मच्छर यो करना कर चुके नया क्या मुझे करना चाहिए मुझे लाइट ये मुझे खुली नहीं सीसा हाँ
lai dia mo kunia mo kerasa, kalau miko kau rasa kau lai das moro, moro rasa cagu, anu boga lai bukan pendera, kalau oh tahu kalau jita aku tu saya kau moro चाहते थे हम सब या कसो कार्यक्रम रिसिज या कसो यो को धामरियो एजा टिपुले धामरि रे जाटो के दियाले को माउला दे का जीवन मा सूर्य आउन दीपक या त भन्ने न करा न ताको कोले ह जीव को गई बेले भन्दा पनि त कराउन नपया खला ताको जुरे कराउन छ अनि मुनु सिरगा धाङ र ह मुनु सिरा मुटु कावेर र काजे बातें जो वे गाते हो ना और सारे आसरा तो सारे नो है सुन में अच्छा है ना और मुझे उन्हें तो अपना तो ना वो ना था वहाँ अच्छी गाते हैं जो कोई ताको अच्छे से तो ना तो मुझे याद है ना जी मुझे तक कुछ यूज़ मुझे सुन तारे मुझे वो तक कुछ रेजा करना था मुझे सुन था मुझे बड़ी सब जो छोड़ के दास लगा था वह तो नहीं बड़ी सत्तर है माँ वही स्वास्थ्य मुख में था कल्याण पनि जगत हिदाय जगत सुताय यही मेस्त लोको भावेस्त बोधिसत्वता कला या चित्तगर बन अठे वर्षमा उडामा बियाउ झा जि चित्तगर अर्ग ह्याजमा मगो अनि उसकोलन थ्याके पालन पाया का पछपछि ह कला जिनेको ध्यान लाग्ने सबै सिनो टाइम समय टाइम कला या जुन वर्ष दियो पनि मन तया कैसे उधारी आप हमारी बच्चे तैयार नहीं मरे तैयार से सब ना दिया लो है इससे तो वो स्कॉलों नम बुद्धि एक बते वो कहना और मन तैयार नहीं वो सब तो मास तो भाग करने को मन तैयार ना बते या फेमा ये मुझे तैयारी वो या वो सब सेंडा अपनी बुआ लोग आन तो इमोशन या करना उन्हें कहा उन्हें मुझको सकले चिपचिप भी है ना पर तो करना सकले स्ताना अरे हिंदुगलान से ये भी कुछ सुधार विषय दे और दो सर्व मंगलम Standing level. Pizza media. Yeah. कौन सा खाना वाला वो याटे तो प्रवचन दिनुभएकोमा म श्रद्धेय गुणसागर मन्दिरजीलाई धेरै धेरै साधुवाद दिन चाहन्छु। अब हामी मञ्चमा आसीन विषय अतिथिहरू महानुभावहरूबाट यस पुस्तक लोकार्पणको विषयमा उहाँहरूको छोटो तथा सारगर्भित शुभकामना मन्तव्य सुन्छौँ। अब आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म नेपाल बौद्ध परिषद तथा सुगत महाविद्यालय संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्री महेश्वर राज बौद्धाचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुस्तक विमोचक श्रद्धेय गुणसागर भट्टज्यू तथा
यहाँ मञ्चमा विराजमान हुनुभएका आदरणीय बौद्ध व्यक्तित्वहरू एवं यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भद्र खेलाडी महिला वर्गहरूमा मेरो स्वागत प्रणाम। आजको यो चट्टे भन्टे गुरुसागर ज्यूबाट जुन एउटा गरिमामय पुस्तक विमोचन भयो, यसलाई मैले एउटा अत्यन्तै गरिमामय पुस्तकको रूपमा लिएको थियो। महायान बुद्धिज्ममा अनेक बोधिसत्वहरू रहेका छन् र त्यसलाई दुई भागमा विभाजित गरिएको छ। ती हुन् एउटा ऐतिहासिक बोधिसत्व र अर्को अनुत्तर बोधिसत्व। ऐतिहासिक बोधिसत्व भन्नाले भगवान बुद्ध निर्माण भएपछि उहाँले चेष्टा गर्नुभएका सूत्रहरू, धर्मग्रन्थहरू, त्यसलाई सर्वसाधारणले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्यो भन्दा पनि भेट्छ। त्यस बेलाका आचार्यहरूले ती सूत्रहरूको अन्वेषण गवेषण विश्लेषण गरी त्यसलाई विस्तृत रूपमा व्याख्याको रूपमा प्रकाशमा ल्याए। उहाँहरू हुन् ऐतिहासिक बोधिसत्व। जस्तै कि असँग अरू पनि छन्, मलाई नाउँ याद भएन, तेरो नामै ऐतिहासिक बोधिसत्व हुन्। र यो अनुत्तर बोधिसत्व भन्नाले ती यस्ता बोधिसत्वहरू, यस्ता व्यक्तिहरू जुन कि यो जन्म मृत्यु रूपी भवसागरबाट उत्तीर्ण भइसकेका छन्, निर्वाण प्राप्त गरिसकेका छन् र जगत उद्धार गर्ने क्रममा आवश्यकता अनुसार आफ्नो रूप प्रकट गर्न सकेका हुन्छन्। तिनीहरू हुन् अनुत्तर बोधिसत्व। महायान बुद्धिज्ममा यस्ता अनेकौँ अनुत्तर बोधिसत्वहरू रहेका छन्। त्यसमध्ये खास गरी आठजनालाई विशेष रूपमा मान्यता दिएको छ। ती आठजनामध्ये एकजना हुन् यो क्षितिजहरू बोधिसत्व, जुन कहिले भर्खर यहाँ विमोचन भइरहेको छ। त्यसलाई मैले यसलाई भने एउटा महत्त्वपूर्ण आजको जुन विमोचन भयो त्यसलाई ठुलो अवसरको रूपमा लिएको छु। अब यहाँ एउटा के छ भने यो ग्रन्थ उहाँ विद्वान वीरेन्द्र चाकीज्यूले यसलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुभयो। यो त भन्नुपर्ने कुरा छ भने अहिले कि हाम्रो जति पनि बौद्ध ग्रन्थहरू छन् प्रायः जस्तो ती ग्रन्थहरू नेवा भाषामा अनुदित भएका छन्। र अहिले विभिन्न प्रकारको विभिन्न बुद्ध धर्मका कलेजहरू स्थापना भयो। र हाम्रै मेरो नेतृत्वमा गठन भएको सुगत बौद्ध महाविद्यालय पनि त्यसबाट करिब 100 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले एमए पास गरेको त गर्नुपर्छ। अब यस सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने कि जति पनि यहाँ बौद्ध कलेजहरू स्थापना भएका छन् त्यहाँ अध्ययन आउनहरू आजकल यी नेवाहरू मात्र होइन, यहाँ गैर नेवाहरू पनि अध्ययन आउने भनेका छन्। त उनीहरूको एउटा भने के रहेको छ भने कि तपाईँहरूको जति पनि ग्रन्थ छन् त्यो नेवा भाषामा अनुदित भएका छन्। हामी बुझ्दैन यसलाई नेपालमा किन नभएको भन्ने कुराहरू पनि अहिले प्रकाशमा आएको छ। मलाई नै कतिजना यी कुराहरू भनेका छन् कि नेपाली भाषामा किन के बुद्ध धर्म भनेको नेवाहरूको मात्रै हो र यस सन्दर्भमा कि अहिले विद्यार्थीको लागि पनि कि यी ग्रन्थहरू नेपाली भाषामा अनुवाद गर्न अत्यन्त जरुरी भएको छ। हामी नेवारहरू अलिकति आफ्नो भाषामा सङ्कुचित छन्, हरेक चिजलाई नेवारका रूपमा लिएर पनि छन्, नेवारहरूकै हुनुपर्ने त भएन। अहिले बौद्ध धर्म अध्ययन गर्नेहरू गैर नेवारहरू धेरै छन् अहिले। त्यसो भएको हुनाले यो ग्रन्थलाई नेपाली भाषामा, बौद्ध ग्रन्थलाई नेपाली भाषामा अनुदित गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको छ। र यसको परिपूर्तिको रूपमा अहिले हाम्रो बौद्ध विद्वान वीरेन्द्र चाकीज्यू आउनुभएको छ। त्यो त्यो हर्षको कुरा हो। अब ग्रन्थ नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने मात्र भए पनि हुँदैन। ती अनुदित ग्रन्थहरू सरल र बोधगम्य हुनुपर्दछ।
मन पर्ने अनुवाद आफ्नै भाषामा गरेर हुँदैन बोधगम्य भएन भने सहज र सरल भएन भने जनताले त्यसलाई पढ्न रुचाउँदैनन्। यस सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हाम्रो मिलन काकीज्यूले यो ग्रन्थ अनुवाद गर्नुभन्दा पनि अघि केही ग्रन्थहरू उहाँले अनुवाद गर्नुभएको छ। मलाई ती ग्रन्थहरू हेर्ने मलाई शुभ अवसर प्राप्त भएको थियो। मलाई याद भएअनुसार एउटा अधिसार दिवाकर र अर्को हो सद्धर्म चोरामणि मुख्य रक्त लागा अवतार एउटा मोटो ग्रन्थ छ त्यो। मैले त्यो ग्रन्थ उहाँलाई नेपालीमा लेख्न मैले हेरेको थिएँ। त्यो ग्रन्थ निकै नै सरल बोधगम्यको रूपमा रहेको छ। त्यो उहाँ मतलब यसले नेपाली भाषामा ग्रन्थ अनुवाद गर्न निकै नै सक्षम हुनुहुँदो रहेछ र यो ग्रन्थ मलाई त्यस्तै लाग्छ त्यस्तै बोधगम्य नै भएको हुनुपर्छ र त्यसैले उहाँले यसरी ग्रन्थहरू नेपाली भाषामा अनुवाद हुनुपर्छ भनेको आवाज उठिरहेको बेलामा पनि कतिपय है नि मेरी कलेजबाट पास गरेका यस्ता विद्यार्थी छन्। अहिले धेरै सो बुद्ध धर्ममा पिएचडी गरेकाहरू पनि छन्। मलाई दुःख लाग्छ कि उहाँहरूले यसलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने त किन चासो देखाउनु भएन? त्यो गर्नुपर्छ। बुद्ध धर्मको कार्य आफ्नो त्यसलाई जतिसक्दो त्यति प्रचार प्रसार गर्नु आवश्यक छ। त्यसै भएको हुनाले आजकल हामीलाई हिन्दू धर्ममा गैरहरूले त्यसलाई सुम्पिएर ल्याएका छन्। गोला धर्मको उपनिषदमा अस्ति भन्दै स्वयंमा हरे राम हरे कृष्ण हर हर महादेव त्यस्तै परिक्रम गर्न आयो। हामीले किन बोल्न सकेनौँ? उनलाई त्यही किन भन्न सकेनौँ? किनभने हामीमा ज्ञानको कमी भएको हामीले डराउँछौँ उनीहरू बोल्न, चुपाएर बस्छौँ। यो हो यस परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा ग्रन्थहरू नेपालीमा अनुवाद भयो भने तिनीहरूले पनि पढ्छ होला नि त, बुझ्छ होला नि त, थाहा होला नि त। त्यसो भएको यस सन्दर्भमा अहिले जुन हाम्रो मिलन साथीज्यू भौत विद्वान अहिलेको नवोदित आउनुभयो, उहाँबाट मैले यस प्रकारको ग्रन्थहरू यो प्रकारले अनुदित हुने जाने भन्ने मैले आशा लिएको छु र यसको लागि म उहाँलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र साथै म मेरो बुढो पनि भयो, वृद्ध भइसके पनि उहाँ जुन अहिले यो कार्यमा लाग्नु भएको छ त्यसमा आकाशमा चन्द्रमा जस्तो चम्के नै यो क्षेत्रमा झाकालिमान भइरहोस् भन्ने उहाँलाई म हार्दिक आशीर्वाद पनि दिन चाहन्छु। म धेरै बोलिनँ, यति भने म यहाँसँग बिदा दिन्छु। भगवान्को सहयोगमा भनौँ। Muy buena, cuando hicimos un café, उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद। त्यस्तै छोटो शुभकामना मन्तव्यका लागि म मच्छिन्द्र कल्याण कोषका अध्यक्ष तथा लोटस रिसर्च सेन्टर संस्थापक अध्यक्ष प्रदा वज्रराज साकेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कि म आउँछु होला क्या गर्नु नमो बुद्धाय। म नेपाल भाषामा बोल्दैछु र अरू भाषा नेपाली भाषा बोल्ने यहाँ हुनुभएमा म क्षमा चाहन्छु। यहाँ मैले देखेकोमा धेरै जसो नेवा भए बोल्नेहरू नै भएको हुनाले यहाँहरूले मलाई क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्छु। श्रद्धेय गुणसार भन्दैज्यू, अति आदरणीय महेश्वर बजाज साहबज्यू,
प्रोफेसर डाक्टर रमना बजाचार्यज्यू र यहाँ उपस्थित सबै विद्वजनलाई म चाहिँ हार्दिक नमस्कार गर्दछु। ठुलाहरूका नेवा भाषा खुलाएर बुझाएन तर मुख्य खरासा घायमाओ वो न्यू पुस्तक विमोचन जो वो पुस्तक के बारे भन्दै जुन धैर्य आरम्भ भयो र जे महेश्वर बजाचार्य जुन धैर्य आरम्भ भयो आज चाहिँ सबैत चाहिँ नागार्जुन इन्स्टिट्युट भोलिको किताब प्रकाश भएका र नागार्जुन इन्स्टिट्युट डाइरेक्टर बेलामा मिनबहादुर साक्यज्यू र उसले बारे त सबैत नआयो उपयोग पाएको सन्दर्भ चाहिँ 1980 पाखे हो सन्दर्भ ल आजको त ब्याकग्राउन्ड केही हिस्टोरिकल पनि आवश्यकता पाएन सुरु आशा त जे 1979 लस एन्जल्स युनिभर्सिटी अफ साउथर्न क्यालिफोर्निया एउटा PhD शिक्षा दर्शन शास्त्र PhD ल्याउ यो अवस्था अहिले अन्तरा त न्युसोङ घटना जोडेर सुरु लाग्छ और लॉस एंजल्स म्यूजियम है वो तोरों एग्जीबिशन जो होगा वो एग्जीबिशन है चक्कर सबको भद्र बार आई हो मूर्ति और जो मूर्ति लाइफ साइज मूर्ति एग्जीबिशन जो अले वो एग्जीबिशन जो लेते हैं सो लाता जिम्मे प्रोफेसर पैसा दिलाता नहीं साके लॉस एंजल्स है नेपालियों हमारे तोरों मूर्ति होल अमेरिका चर्चा जाता हूँ तो जिम्दा के बारे सुनम रहा तो नेपाल आयो तो मूर्ति बारे चर्चा जिम्दा यज्ञ माला केनङ माला धायमाला ब्ल्याक एन्ड बेली डिपार्टमेन्ट हेड उहाँ घाँसन चाहिँ जिल्ला चाहिँ मसला जी शिवसो कौन म्यूजियम है डीपी बोर्डर बजाचार्य का गौतम बोर्डर बजाचार्य असिस्टेंट डायरेक्टर दिया न तो मुख्य मत है पाल दे मत इंडिया में समतौर में क्यूरेटर वहाँ डायरेक्टर वो असिस्टेंट दिया था डीपी बोर्डर का और उस पर वो जी सब तो नहीं वाला था और यूनिवर्सिटी यहाँ पर खराबी निम्न निम्न पद अवस्था का अरे सुन रहा था नहीं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तो चंद्रा अने यूनिवर्सिटी केने के माधव तक सबरी जिस मूर्ति आज ये 2014 साल है तक सबरी हो दिशा कहीं होगा जिन्होंने ब्यायना तो बच्चे लोग ले क्लाब आते निम्न थोड़ा तो देवर तुम ताकायो छे और तो दिशा भी हो मत नवराज तो मैं बजा तो जमीन या तो करना अरे अपना भी हो सकती क्या देखा लगता है कई बहुत सब प्रैक्टिस है ना लिबा तो विदेश है वो तो फिर रहा था जी वो या कंटिन्यू या मुफ्त तो छोड़ रहा था सबको सब उन्हें बस सू वो दिखाई बारे सू हम आने खासियत है मशू खाली तरी को धब्बा ही को लिया तरी को जिसे जैसे वो यार अरे कौन तो छोड़ रहा था प्रोफेसर जैसा सबको सब उन्हें बारे छोड़ तरी कौन मैं भाव ले ला जिला तरी एक लोग अच्छा चाहेगा तो उसका अपोज़ हो क्या ऐसा जिस शेयर मशू का अरे तरी अवसर अनेक का ये कुछ क्या गौतम बोधरा पासा नापों तन जेनों नापों तोनों अब वो कुछ हो वे तो वो लाते वो कंपना वो कॉम्प्ले जिनों ला तो उसमें डिफेंस वाले वाले जिनों चला वो तो बड़ा तो के होल इम्पैक्ट शो लाभ ले जिला तरी ओहो ये डिस्प्ले मां तब सब वाले डिस्प्ले मां ये के बारे स्वयं मशहूर थोड़ा तरी ये गए तो सब मज़ा जिला स्ट्राइक जो ना अब ये संतोष है नेपाल है वो ना ये वो बुद्ध धर्म में बाहर है महायान बुद्ध धर्म बाहर है ये तो है और दिन या अनुसंधान या लगा संतोष है ना
사람이 매우 걷나는 도도 오커먼 거니까 아슬레 건 어여야 매우 걷나는 도도 어여 걷나도 그야 이 로스 앤젤레스 유니버시티 PhD degree 그야 양호야 양호를 단 소라서 주저서 नेपालले वया फुटबल बारे अन्जन याओ प्रताना याओ ओ संकल्प द्वारा तने ल्याउ गजे अरे ल्याउ या त्रिभुवन विश्वविद्यालय दिल्लीमा ल्याउ छने उहाँहरु प्रमोसन र अनेक कमिटी तने ल्यामल मला ओ अवस्था त सुदूर नार इमे किरा बेनिमो थमा अनरा जाके वो मिनमार जाके निमेना योया थम जा बुद्धहरुले प्रजापति आउँदा संस्था दिएका बे एक्टिभ दिनु बुझा त इफ इज एक्टिभ निमोच के एक्टिभ रावले वाइबीए एक्टिभ वाइबीए एक्टिभ तर वाइबीए रासा त के नेता न गुएन वाइबीए देखो इफ इज दैन भिता महायानी धर्मप्रति यो सकारात्मक एजो बोले इमे थेरबाद ओरिएन्टेड अनि मिनमार जान्छ वाइबीए प्रेसिडेन्ट जोया विदेशना विदेशना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पौर संघ उपाध्यक्ष दुर्गा सगळं इलेक्टेड दुर्गा तर वो चाहिँ न्यूज बेस्ट ठेबान वर्तेर कतै मधु आसान नै त सारा मायो मिनमार देमा वो चाहिँ ठेबान बोला अनुदान भन्ने न म एउटा अरे गसे नाताने पोन्टिस तले दुर्गा मिनमारका व ललित विस्तारका र नवा चाहिँ जीवता नौ धर्मले थो ओलम्पिक आउने होला अन्तर्राष्ट्रिय खेल अरू पिने वना थन मिनमार चाहिँ आवाज मायान बुद्ध धर्म बारे पढेनियाओ किताब पिकाओ ठोक्सु त मायान बोलिन्छ जातर अले वो खोद अन वाटर मिनमार का अले वो तो बोलो सिया नाथा पोन्टिस निम्न दि मिनमार का लिया अनुराधा तबला अनुराधा तबला निमत्यो दिना अले अरतने अरा उ बक्ते दन सोलास 1970 को काला दे खाने से क्या मतलब थोड़ा खाने वो यार बोला अरे मेन बार जिस पटन फिर चागा यार उसमें 1980 को दिल्ली में या बोला अमेरिका में या निमा एक्टिव या तो वो अवस्था तो ये सब ना हमने अपना स्वयं मोदो ने जिए हुए या सुरिया राज्यों में जिते यार तो किस दिशा तो जिसके जो है ना तेरे को ला अरे मिनमार वहीला तने लामगोपी नम्बर कन्ट्याक्ट दे उनको भिसपी नम्बर कन्ट्याक्ट दे उनको अयो पूरा न्योया त थस तेगा सिगा त नुको अवस्था होला अरे आना न त वो ज्ञान पनि भन्ने कि इफेक्टको भन्ने पनि नभए त यो सम्बन्ध रहा माओ थाई त ओइला त मुख्य ना अनाजो प्रपोटे मिनमार यो भन्दा अरे जिन जाम छैन अरे जिनो त मिनो नभए जिनो तो दोसा उइबो बोला त दोसा जैन दोमा जिनी मिले जाछ जाय जो त फोलो होला अले त नागार्जुन इन्स्टिट्युट देगो फोलो नागार्जुन इन्स्टिट्युट अले फोनो प्लाट चाहिँ प्रयोग गरेर उडा आफ्नेला पहिला त नागार्जुन देगोलाई जे अध्यक्ष अले मेन आदर चाहिँ डाइरेक्टर होला अले खुद आउना छ 1980 ले ये जाम से ने ये अमरदान मंडेर सब धर्मले सभा जाया गरे अले अन महासचिव जाया वले जिउ टाइम फुल अल्लाह अले मिनमा अरु चाहिँ मुख अत्यन्त डाइरेक्टर जाया नागार्जुन इन्स्टिट्युट त बोलंगो एस्टाब्लिश र बसे देला यो पे जाया हो किताब यो पे प्रकाश जाया ये चीज चाहिँ यो नभो कन्ट्याक्ट र शिष्यको तालिम दिन यो कुरा चाहिँ बुद्ध विशेष माया र बुद्ध धर्म फोकस हेर्दा गर्नु पर्यो उसले टक्कै भित्र चाहिँ माया धर्म बारे प्रधान छथे यो गुरुपी असगाय गुरु खेर आते ला दिव्य गुरु कासा माया नि सूर्य माया नि
मुख्यमा त 얘네들이 그래도 얘들이 좀 부족해도 또 나들도 듣지 아스테 부자 마야 너는 화분이 가고 싶어서 अरे जितना तक तो मिलवारो जो होता है समस्या सुरा आपने जिसमें तो कॉलेज स्कूल बुनी टीम मस्ता यूथ कॉलेज बुद्धर में हो नेपाल यो नेवा बुद्धिज्म में बाहर है पाठ्यक्रम है कौखा हुआ है मोरो छुए मोरो कॉलेज बुनी यूनिवर्सिटी बुनी खाओ संस्कृति खाओ धर्म में बाहर है न छाया तुम बुनियो आयो तो प्रावधान मोरो लोगले चाहिँ विभिन्न ठाउँ संस्कृति ठाउँ धर्म बिल्कुलै डिप्राइभ दिनुलाई पनि इमो चाहिँ तर ठाउँ संस्कृति ठाउँ धर्मै बारेर क्वेसन जानकारी बिमा नत्र चाहिँ त्यो पर्सनालिटी विशेष स्प्लिट दियो पक्कै स्कुल कलेज ठाउँ ल्याए पनि धर्म संस्कृति ठाउँ ठाउँ ल्याए पनि एकदम उल्टा दिए पर्सनालिटी स्प्लिट दियो अहिले भनौँ मुखो चाहिँ मानसिक लोभ दियो अयो सम्भावनाहरू उके जान्छ स्कुल कलेज भौँकी विद्यार्थी वा युथ टेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ खाउ बुद्ध धर्म माया धर्म ओरिएन्ट यामा यो उद्देश्य चाहिँ नागा डोक्निछु होइन गया अनुसार मिलबार उक्त ज्यादा गया उद्देश्य यहाँकै हेर्नु जे चाहिँ चोर लाग्छ जे कुली चाहिँ त्यो नागा डुने चाहिँ बगैर मुफ्त का जे मिलवा रहा है ना इनको क्या कहता है तो एकदम सिंगल यूरोप जो है वो ये ना इनको मुझे जाएगा मोना यार जीता ने था बोलो यूनिवर्सिटी ना प्लीज ना वो मरेगा और तो ने ना विभिन्न कमिटी जो तो तैयार जीवन में व्यस्त दी मारे ठीक है तो हमने सवाल ना उनका 15-20 बोर्ड सम्मेलन ने ऐसे लगी माउ जब फुक यार माउले उन्होंने आईबी को तो नहीं 와 목표는 야로가 이것도 나다 시신까지 이어서 서서다 일단 그렇죠. 그런데 서울은 또 로터스가 센터선데 마음으로 나오는 선들이가지 로터스 센터 이 어떤 걸 나빠가 좀 배우가 그거는 들어서다 아부 어째서 마비아래 संस्था स्थापना दुका तर कनो वस्पोर्ट के साथ तरह पुला आसाम में अलग तंजे बुजुर्ग हम अलग तंजे वो गुजरात actually visa that divided the visa also वस्पोर्ट भी basically politics है politician है politician का बुद्ध धर्म का प्रयोग ना political ambition वो fulfill यार ऐसा नहीं पिएगा और divided भी इधर भी तो हमें को बोला तर बात that is the fact तर जे चाहिँ छोड लाग्छ जे खास बडी बुद्ध धर्म प्रचार कार्य इमो अन्तर्गत रहा या मलाई उसा धार्य या मैले जे थवे प्लान जरा थवे तनिमो जरा अमेरिकन चाहिँ उया त हो मिनमार नबदो जो खमिले दोगा बिना ब खमिले मु हो जे ह अले त छोड लाग्छ अले त जे त थवे त ona अचेसन मारा स्थापना लोक असना लोटस सन्द्र नेपाल दुनिया काठमाडौँ दुनिया हम जीव न्याउ सहरको अनुतले जातो महायान बुद्ध धर्म नेवा बुद्धिज्म अगो चले जातो सर ये बहा कोही अनुतै साउयान बोरिसोयान ओ तन्त्रयान so many integrated format स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को उत्पादन चले जातो वो के विश्व भर की दुकान जैसा चाहिए तो छिंठाते जाओ आयो पायो बुद्ध धर्मीय शिक्षा दिए सिस्टम सोन वो कोई नमक ग्रुप तो ताइबे छिपी भाई बने थाहा छ छुम बिया पेउका रातन बेबिलर अरे त त्यो भयो त्यो बिया जो सिस्टम का के बारे अध्ययन या मला रिटर्न गरे नाम ल अध्ययन या मला केवल बतारे मला अनुसंधान या मला यो हिसाब अरे लोटस सेन्टर बेस्तो जो चाहिँ उले युनिभर्सिटी उले हमारे सेवा उले लोटस सेन्टर इमोल यो बोक्दा ये के नादन इन्स्टिट्युट त ध्यान दिमुक्ता तर भाग्यवश सेन्टर मेनमा अरूले थ्री शक्ति रोज न थ्री आइडिया रोज आसरा निमेषण वोन लोटस सेन्टर
साथसाथै धर्मले अध्यायहरूलाई कन्फेन्सनहरूलाई पक्कै गाडी आऊ होला जिन चाहिँ छ पक्क चाहिँ झ्यागा छ नियम मिलेर झ्या नेपाली अहिले पो अहिले चाहिँ हुन्छ भन्दै नि पशुपन विषयमा देखा बिहा त आठौँ नै अब बोल बिहा समुद्र फोकस चाहिँ छ नेवा बुद्धिज्म चाहिँ गएको गेर चाहिँ त्यहाँ बिउ अवस्था आएर सङ्गो खतन सुहासा लामन बेसा गुजुबिदा बोबियो गुरुबिसा लम्बिदा बोबियो विश्वबिदा बो सोखलासना बोबियो हिँड्नु त चाहिँ डिभाइड एन्ड रुल पोलिसी त लिन त उठाएर स्प्लिट आएको त डिभाइड एन्ड रुल लिन त उठाएको छ ठाउँले चाहिँ छौ वेल अन्डरस्ट्यान्डिङ जुन लाग्छ वहाँ ठिक न अन्डरस्ट्यान्ड नयाव संविधान व्यवस्था हेर्या प्रमोट या ठेव वातावरण विशेष योगदान दिया जाऊँ तपाईँ फोटो मुनि बजाएर पुष्पन चाहिँ सालबाद बिहा पुष्पन क्या यो पेन सखलासिन ज्ञान पनि भन्ने ओखन पनि त्यही गुरुमा चाहिँ धेरै त नेपाली बुद्ध धर्म र छ्या खसा गुरुमा पुष्पन देवी त नेपाली बुद्ध धर्म छ्या खसा गुरु खैन मनाएमा लाम गुरु मनाएमा सखलास पुष्पको जन्म दिने सखलास हया अनुप्रेरक गुलिउली भन्ने पनि कबासरा वयम हैदि वन्डर कन्ट्री आवडतले ला ओसेन्डो जी रामगुरु पिसा पुष्प गुन्सार भन्ने दिन बराबर सखलास मिटिङ दिला जा ला ओसेन्डो चाहिँ सखलास दिन अन्डरस्ट्यान्डिङ ना नेपाली बुद्ध धर्म छ्या खसा सखन मिलिदि मारियो ठुके सुरु आयो जा बेसुलाले मिनमा अदर साके ना अदर मिसु सुन्दर दया जो खतना कोटा के मेरो खना खना पनि आरोना दिदी पुष्पन ओपन क्यान बस बुरुदे के नलाउनु त दिलु बजारे अयो ठासा चाहिँ बुद्ध धर्म यो स्टडिज डिपार्टमेन्ट रहेगा ब्रिटिश स्टडिज हम जाओ बहादुर पुष्प थाहा छ पुष्पले ब्याकग्राउन्ड पुष्पले बाहिर पुष्पले बुद्ध धर्म चाहिँ लामाको त्यहाँ शिक्षक आओ चाहिँ अनेक चाहिँ और ब्याकग्राउन्ड जाँदैन संस्कार त कसका बडा हिसाब कब्जा पुष्पलाई यहाँ पूजा पुष्पमा सारवार मलाई यो खोपका त्यहाँ छुमेना जाऊ तर चाहिँ मुख्य निर्माण निर्माण कहाँ अब उसमा या त वेल नयाँ ठाउँ ठुल्ठुलो जुन झागा ठाउँ मिलन गर्न यो धन्यवाद दिया उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद। त्यस्तै शुभकामना मन्तव्यका लागि म पद्मकन्या कलेज बौद्ध विभागका पूर्व विभागीय प्रमुख तथा महायान बौद्ध शिक्षा समितिका अध्यक्ष प्रादा रञ्जना बसुचार्यज्यूलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु। आजको यो प्रेरणामय पुस्तक विमोचन सभाका सभापतिज्यू श्रद्धेय गुणसागर भिक्षुज्यू र आदरणीय महेश्वर राज बजाचार्यज्यू र आदरणीय दाजु हजुरराज साक्यज्यू र यस पुस्तकका लेखक मिलन रत्न साक्यज्यू र यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि बलराज सरले भन्नुभएको जस्तै म पनि यहाँ चाहिँ नेपाल भाषाबाट बोल्न चाहन्छौँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ।
नेपाल भाषा यो भाषा को सभा शरीफजीको यो तरङ्गो अभाग्य खरगा जी सम्झेपछि आछना छारा जी ठुना थापान छे जिन छौ चाहिँ मिनबार सर द यो क्वे जी दुमका छारा जी पीर दिए नाच्नु बकडे गेरा गोरा ओकरा जी नभए टियुले न चाहिँ मायन बुद्धिज्म में पीर दिया तो सुपरभाइजर चाहिँ ले ठक्क उडे चाहिँ सुये मरु ठे जन सुये अरे अर्जिया चाहिँ भन्छ ठकेर भन्छ ले दु ज्ञान ऐसा न छम सुपरभाइजर रुपे चाहिँ मेमे जिया हिन्दू तया ते मला अथे तयो जुल अर्जिया पांग जिद ठमे नय क पीर दिया नो यानो भुगटी ख आटके पुमो ठे जगा अर्जिया न आ ज्या ओली ल को चाहिँ ठोने ठोला बुझिए जुल उनी मिनबार सरी जिन्स राख्नु लाग्छ मिनबार सरी न यो को योगदान दुका जो चाहिँ पीएचडी कम्प्लिट या लागि जी चाहिँ ठो पीएचडी या दौरान जी टाइम में थन मिनबार सर ठावे पनि छ मिनबार सर दाइ गाम जी टाइम में नबछे थनमको अन नबिले गाला जी फ्लाउ छे जी बराबर होएगा हम चाहिँ अहिले मिनबार सर था छौ यो इन्टरभ्यू गर्ने न छौ यो खन लाना ले छौ यो बाबा लाउ खन जी मायान सम्बन्धी जो टपिक चाहिँ हिँड्नु पर्न माबिया जो नि अनि यो बारे न छौ यो खनला वे स्पष्ट या त यो वे नाप्लान का के जी खन चाहिँ मिनबार सर क यो कोइ जी योगदान दियो जी खन का छन का आ ओठेन जो चाहिँ मिनबार सर गरे नम्बिन तै बिजाने जो सक्षम बुवाको सक्षम छोरा धेरै दो मिलन सर न जित आगा छनका त्यादा छारा छने ख बोयु न जु गुकेना बिउ ख वेल ने चाहिँ पक्का न मिनबार सर का न वेल ने बाल र झकाउ कन्टिन्यू yana to ye tosken tono ख के चाहिँ उके चाहिँ आ उसबल मिनबार मिलन न तो टाइम चाहिँ को चाहिँ अनुवाद या किताबमा यो वेज नि उपलब्ध या नौ ख उकेन यो पे नलेज कया छ नौ ख ल गेन मिनबार सर यो पे किताब त नि नब अनुभूति स्टडी दे अब जा सर त बिजाने दो नि अनुभूति स्टडी बले न मिनबार सर का किताब त ठन्डो पुस्तकालय से त किताब दिए कान ये दिया हो र टाइम में जिबी अनुभव टियुले मिटिङ न यो के टाइम में नाप्ला जिबिन चाहिँ अले खन्ना जुनि होला को बारे न जे यो के मिनबार सर लुंगा समाचारको प्रोग्राम है आ वो ठेन को चाहिँ तो बोधिसत्व बारे चाहिँ थाले यो चाहिँ सेकेन्ड बुक छारा चाहिँ जिन्सो सुखना माटोरा चाहिँ अन चाहिँ कल्चर डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत जानु जुल अहिले कल्चर डिपार्टमेन्टले छौ कल्चर डिपार्टमेन्ट सिलेबस डिजाइन याबले अनि हिन्नु त मुख जिस्म जिसका अहिले अन जो बले चाहिँ इनसो सिलेबस डिजाइन याबले हिन्दू सोशल अर्गनाइजेसन का टपिक से हो अहिले इमे हिन्दू टेयो जको संस्कार यो बारे हिन्दू टेयो जको यो बारे इनसो सिलेबस तैलो काले जिदल चिपिया मजल अहिले किन हिन्दूहरुको मात्रै यहाँ हाम्रो त जनजातिहरु थुप्रै छ बुद्धिस्टहरु यहाँ बुद्धिस्टहरुको अरु जनजातिहरुको पनि सोशल अर्गनाइजेसन छ उनीहरुको पनि संस्कारहरु अनेक चाहिँ फेस्टिभलहरु राख्नुपर्छ यसमा गातालमा उले अञ्चल डेभलप डिपार्टमेन्ट चाहिँ रामनिवास पाण्डे ल रनाजी अब तपाईले चाहिँ सिलेबस राख्छौँ हामी तपाईले अब नेवारहरुको जस्तो कि कुकुमचिन्ची पञ्चदान अष्टम व्रत ल यो चाहिँ राखिदिन्छु तपाईले किताब लेख्नुहोस् ल मेटल छैन तपाईले किताब लेख्नुहोस् त वे विचार चाहिँ जो फर्स्ट राजाउन धेरै पञ्चदान अष्टम व्रत फट स्यु चाउ खान किताब जी पब्लिसनको वास्तव उनीहरुको किताब थियो न छोटरो या जी धर्म यो जाकरका जी थना लुङका मिलन त जी मिलन साके जी त यो गए जी चाहिँ धन्यवाद दिया छनाका ठाउँमा होला ले अष्ट जी उले अष्टम व्रत यो चाहिँ बोले न अष्टम बोधि सत्व यो विषय नै न उके बुझाउ हो के मध्ये छम
बोधिसत्व छिटी ग्रह अघि बारेन बालको चाहिँ ठुके झिसे बालको म कनेला म सोइने उगे ठुके यो बारेन ठुके यो वेट दुजी आज दोन बाल के सुए उगे ठुके याना न झि मायान बनिपि विद्यार्थी द मायाने सिकी इच्छा टुपिन्द यो वेट ठुके फाइदा जी चिन्ता गाछना ठुके सन्दर्भ चाहिँ छोन्यो जे थन खटा छुटामा छोरा साने जी चाहिँ 8 ठाउँ कुनै भुके लगे जाछन् नासा जे लुम्बिनी बुद्धिस्ट युनिभर्सिटी जे रिसर्च कमिटी छम मेम्बर न खटा अटेन्डो अनि म सेनेटर जुलला जे रिसर्च कमिटी अन लगे जाछन् 4 वर्ष कम्प्लिट ज्यान आ न मेरो कप जना 4 वर्ष जिरटै बेलका के अरे जी अन सुख न चुना रासाने झिठा ठोचले ज्याछौँ भूपति ठेरबार मायान बजरयाने चाहिँ हामीले छोइरहेको छ नि ठेरबार यो दिन धाजको ढ्याकमा त सन्दर्भलाई भन्छ मजो एसाना थन भना चोम्पी सुगटे भना चोम्पी दुजिया जिरो छुटामा गरेर जाने झिमायाने न पिर्ति यही नि बेकीमा ल होला हामीले ठेरबार यसको भइछ अहिले झि एक त जो सब्जेक्ट भन्छ अनटाइटल वो सब्जेक्ट कन्फ्युजनलाई जी बराबर चाहिँ मिलन लिसिन जी चाहिँ डिस्कस आएको जी अहिले शान्तश्री जुल डिस्कस आएको जी ठ्याक्कै सब्जेक्ट भइछ न जिरो भन्छ सिक्क असिन्छ गेया चाहिँ जिउका डिस्कस या उकुन चिने सुजल लागाने छौ टाइटल वो पाली बुद्धिस्ट टिचिङ मानव चाहिँ बुद्धिस्ट टिचिङ यो पाली के ख मेरो छुए मर हैन अनुभवका वबले जिरो स्ट्राइक जुल तो टाइटलले मिलेको छ टाइटलले मिलेको छ फले टाइटलले एकदम ठिकेला सिके ठेर बारेको पालीको ठेचो न प उके चाहिँ ठेया चाहिँ जिरा डिस्कस जिरो न स्ट्राइक जुल मिले यो सल्लाहमा जिरो पे अझै फाइदा जोके जी अन कमेन्ट आउले अले जी अन टाइटल न सेन्ट मिले मुजो अन टाइटल लासा पाली बुद्धिस्ट टिचिङ फर चाहिँ सस्टेनेबल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट होला सस्टेनेबल कम्युनिटी डेभलपमेन्टको लागि पाली बुद्धिस्ट टिचिङ एकाले जी ठोक्ने यदि छोटे यो जुसा कने कसान संस्कृत बुद्धिस्ट टिचिङ गावे संस्कृतमा जी उन्मुचिको चाहिँ ग्रन्थ दो उके न वे उके टाइटल टेम यो गाजी सजेस्ट याना उके निर्माण सबै को गेम रुजि सम्पल याद अहिले कन्ट्रिब्युसन नै ढाले कन्ट्रिब्युसन अफ पाली क्याबिनेटको ट्याक्स होला फर सस्टेनेबल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट अयो यो कोही वर्क आठ भने अयो ठेर बाड्यो जको वे यो का ये जे गन मञ्च सुलामा जोरा साने झिसँगको भूपति झि सोमु सहर ललितपुर काठमाडौँ भक्तपुर आकृतिपुर नजुर होला उस सहरे मान्छे गया छौँ झिउ मौलिक मायान बुद्धिज्म बुद्ध धर्म सुसुडो गडगडो दगा चाहिँ वो विषयले न झिसँग रिसर्च या मार्ने छ झि चाहिँ अनि रिसर्च यही विषय मगा उके चाहिँ नम्टिङ विद्यार्थीको बल्दा सर विद्यार्थीको रिचुअलले चाहिँ फोकस गर्छ वो रिचुअल यो चाहिँ मुख्य उद्देश्य छ वो रिचुअल यहाँ मुख्य उद्देश्य छ उके यो अर्थ छ वो सुनान मुस्या छ न अन्त भन्दै जो विद्यार्थीको शिवले मन पाचक त जिन्छौ जिम हो चाहिँ मरेका रगिला डुब्ले जिन्छौ नेवा अन्त्येष्टि संस्कार र दीप प्रज्वलन राछौ किताब न जोइलो जीव किताब सो हिसे त जोइलो थासाने झिसा मर्चगाउनी तर बुट खायो चाहिँ सुयर सीमक छ स्विमिङ पनि मर्चके यमना मर्चके यहाँ है त्यसले और ज्याजी गनबन मर्चगाउनी भ अनन्य साइट यो इम्पोर्टेन्स वो मर्चके अर्थ का डिटेल मकी भजभजा 108 वटा मर्चा चेक्यो मेल चेक्यो सुचे पनि नान्यामा रात सम्बन्धित रिलिज जोया वो किताब पब्लिश गर्नुको का टाइप छ पब्लिश यालो जी जोइयोका अध्ययन गर्नु चाहिँ जी थन्चो पिस मरा किजा पिस के पिस न सुयामा भाषानी महायान वो बजरियान बुद्ध धर्म पीएचडी यामा ल
뭔가 인맥도 बनामोयो पिर्दियामा पिर्दियाले छोरासानी एक त चाहिँ मायान बुद्ध धर्म चाहिँ ज्ञानका खै देवी खै दोस्रो चाहिँ छोरासानी खुम्पने बुद्ध धर्म यो बारे छिसं पिर्दियानाको मगा नौ सब्जेक्ट दिजे नक्ला तर पिर्दियाले छोट सुखाएर रासानी झिपी छोट टहले चुए खाउने होगा नौसा अन्चों सो लुमिनी बुद्धिस्ट मस्ती जीमा या जीमा सो विशेष समिति को इन्क्लुड छिका पुनः छिदा माओए ठेचोंगा पुनः छिदा चाहिँ पोलिटिकल्ली मलाई छिदा स्टेटस आयो या वो पोस्ट के चुनी होला यो सरी मैं जी अरे उसका और तिउरी जिल्ला छुरामा छोरा जाने चाहिँ 30 दिन छिबी मध्ये न दाजु किजा टटा केपी न मायन विषयले पिर्दिया एकदम कम्पल्सरी खाँचो आउँदैछ खेर बारे यो गयो वलक एम को मतलब इजोला एकदम जोंदो पंकेबी यान्चोंदो गुरमाकी यान्चोंदो साधारण चाहिँ बुद्ध धर्म कमसागा तुलाधर सब कृष्ण अपोष्ण थिएन यान्चोंदो तर जी साक्य बजाचार्य गुबी कि बहा बैले चाहिँ निम्बर ज्यादा तुमसँग याउ खनु मरो होला अर्थ यान जी अटे खन्न नि तो चाहिँ सिरियसली मका साथ्यो जिरा के खन्न तो अठिन ज आवान छ्यामा जोना पनि नेवाटेसन पिर्दिया फुकिसंका को किस्म पिर्दियाना कम्प्लिटियामा अले चाहिँ छिबी वो सब्जेक्ट न छिबी मतलब फोकस हुने मतलब सब्जेक्ट याउ ख नपन इमो भिन्न नपन छिबी न हुए का बजार सर या म कन्या क्याम्पस है बुद्धिस्ट स्टडीज पढाया त जित ठुले संघर्ष या मालके जिथए जिया भनेको 1 वर्ष लगेको बुद्धिस्ट स्टडीज अनि टियु न चाहिँ स्वीकृति काट अले ठए भ्याउने अन स्वीकृति कान छु लासाने छिन कक्षा चलाया त ढेउरी मको छ गेया माको छ व्यवस्था या वो सर्टे अन से स्वीकृति दियोगा अले जुगले चाहिँ ठाकुर त झि गेया माको झिया गाडिया अनुस्वीकृति का साथे गनगुन मावना अन्य नगरपालिका वना प्रपोजल सो दियोले अनन ठेउको अर्जिया चाहिँ अन बुद्धिस्ट स्टडी डिपार्टमेन्ट खोलेना अटे खरा बचमेना जे बिसा बचा डिपार्टमेन्ट चले जिया वनी अले जिल्ली पर चाहिँ हिन्दू देव लाभले आ न चाहिँ गरको अले त सब्जेक्ट चाहिँ ननामो न नसा रहे जाछ न अर्जुने चाहिँ यो कुरा चाहिँ पिएचडी छोडिएका छारा जाने जी टिचिङ लए जाछौँ कि भन्छ मायन बजरियाने भन्छ चाहिँ सुन सब्जेक्ट है भन्छ चाहिँ दुन्छुङ चाहिँ बना रिसर्च या लागि पिएचडी एकदम मोस्ट कम्पल्सरी साँझी होगा टिचिङ लगे टिचिङ त उगेना जी मायन बजरियान बुद्धि जमेन भू चाहिँ छिसो मोठिया छौँ साधारण मनुष्यसँग मोठिया छौँ उगे चाहिँ छिसो लाइफ दि खै उगे छिसो ठिकी खै गाजी ताका चुना के चाहिँ अन्त ताब चिन्ता मतलब त्यो चाहिँ तो छिटी गर्यो यो चाहिँ किताब अनुवाद बुक दिया खजी त्यसले लेटा चाहिँ दिन जतै लेन्थ्यो चाहिँ smo बालामा काय बोया का टेन्थो चाहिँ उस बोल चाहिँ मिन बाटो सरे का मिलन त्यो पेट के मेहनत केना चाहिँ बिजाउ खुना जना चाहिँ मेमे किताब नसोयो वे साले जिन्सका खुना चाहिँ मिलन चाहिँ बिर्दी मयासाना उस्केना भुली चुए बुझे त चाहिँ उस बोल के चाहिँ क्वालिटी बुक खनाका चाहिँ उगे चाहिँ भन्छ चाहिँ छिसा पिर्दे या मार्गाटो मकी छिसा दुन्छङ प छिसा मोसा उस्के तरौँ चाहिँ छिसा नलेज गेन या भए तर नप ठाउँ कुनै अवस्था न
Dia dah makan nak ini saya dah dah makan ini dah lebih dah juga pertanyaan semua kan. Tidak ya sih karena udah agak sana. Kalau terus आज अगाडि डान्समा आसीन हुनुभएका अति लक्ष्य प्रतिष्ठित तथा अत्यन्तै सम्मानित प्रमुख अतिथि तथा विशेष अतिथिहरू आदरणीय महेश्वर राज बज्राचार्यज्यू, आदरणीय वज्रराज साकेज्यू तथा आदरणीय नन्दना बज्राचार्यज्यूले यस नारायण इन्स्टिट्युट र व्यक्तिगत रूपमा यस संस्थाका निर्देशक मिलन साकेज्यूको तर्फबाट पनि ससम्मान माया र सम्मानको चिनो टोकन अफ लभ एन्ड रेस्पेक्ट अर्पण गरिदिनु हुन आजको प्रमुख अतिथि श्रद्धेय गुणसागर मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कैमरा आनंद कैमरा kita kita anon sih kan त्यसैगरी आजको प्रमुख अतिथि श्रद्धेय गुणसागर मन्त्रीज्यूलाई यस संस्थाका निर्देशक मिलन साकेज्यूको माया र सम्मानको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। बिचे तो नहीं वहाँ यी दुई पुस्तक क्षितिगर्भ प्रमोद सूत्र तथा क्षिति स्तोत्रम सुन्दर अलङ्कारमको बारेमा परिचय तथा आजको सभामा धन्यवाद ज्ञापन अनि सभा विसर्जन गरिदिनु हुन म यी दुई पुस्तकका अनुवादक तथा यस संस्थाका निर्देशक श्री मिलन साकेज्यूलाई यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र यसका साथै म उद्घोषिका रिया साके पनि यहाँबाट बिदा गर्न चाहन्छु।
선생님 저 कोइलबाट भ्यामा नागरिक भवने दुनिया किताबें विमोचन दिएको होला नभए त्यो भगेर ध्यानको चिजको क्लासमा उठाउँछ क्लासमा भोलि मनु त नेकी छोरा नेङ्का विमोचन गर्नु यसलाई सचमाथि प्रवृत्ति यो पनि दुःख होला छन खायो कि अगाडि काममा सधैँ बाध्यता बस्छु जीवन एउटा आमन्त्रण ल्याउँछ धुलो बेला ठाउँ एकदमै भागीमानी ठाउँमा चाहिने ताका छ कि छोए दायसे चाहिँ छेउमा एकदम यो बिलो राख्नु बुद्ध धर्म ठाउँमा चाहिँ बुद्ध धर्म एकदमै यो अनुभव चाहिँ नि यो सङ्कलन याना बिजा भिमुखी सबै खासै चाहिँ चुनाव बिजाहरू जिउको लागि चाहिँ तर अह भाग्य छ वस्तु जसको संस्करणमा चाहिँ 4 बेला थाहा बेला जिल्ला भन्दैन ढुङ्गा बिजा थियो वस्तु चाहिँ प्रवचन ध्यान दिएर नवरत्न प्राय नै भ्याएन नवरत्न प्राय जो चाहिँ जीव तारेमा ढाक्ने चाइना दुसा जस्तो चाहिँ नि उनीहरू छेउ कल्चर दुगा नि मन त नपर्दा विशेषमा बिहा पाके भन्दै दिन्छ बुद्धिस्ट देशमा पनि मन त नप्लायले पनि सदाइरहेको छ अमिताभ पढेको न अमिताभ बुद्ध भ्या चाहिँ नप्लायले शुभकामना ग्रिटिङ थियो चाहिँ अहिले तारेमा ढाकेको एकदम युवा भएर जाने दिनमा त्यही दिन ढाकेको अठाई चलन जान्छ अनि झिन हुन्छ भन्दैन सेना बिहा होला पहिला अलि धारमा सुन मनुले त नप्लायले नम्बर पुरा आयो धारमा कसको केही अर्थ न तना बिजेको छ पहिला हम दिनमा जीव बिहा पनि कुन नियमले जसबारे चाहिँ जसबार पद्म गर्न महाबिहा हमने चाहिँ अनि गुलाई ऊपर अच्छे धारमा एकदमै गुलाई चाहिँ तारा पूजा न जाएको थियो मिनी स्पेसले अनि उसको पनि सफल चाहिँ नि सु घुम्बाई चाहिँ सुपर दिन्छ जिरहेको उपाध्याय राष्ट्र जिउ ल्याएको उपाध्याय जिउ राष्ट्र नि मथा बच्चे भएको थियो वो घुम्बा वो बिहारे प्रमुख व्यक्तित्व त चाहिँ उसको अनुसन्धानमा ल्याउँछ प्रमुख व्यक्ति उपाध्याय भ्याएन खासै सङ्कोच टाइममा उपाध्याय भ्याएन पद्म गर्न महाविद्यालय उपाध्यक्ष श्रद्धेय हुन्सा भन्ने समितिको अतिथि रूपे मुख्य अतिथि रूपे प्रमुख अतिथि रूपे उसको किताब विमोचन यहाँ विजेता उसको जन्म जुन चाहिँ अभिवादन थियो अहिले थन त्यसको नेपाल बौद्ध परिषद सुगत बौद्ध महाविद्यालय या संस्थापक अध्यक्ष हो रङ्गुर बौद्ध विद्वान जीवन उसको चाहिँ प्रेरणा व्यक्तित्व छ रोल मोडल अङ्ग्रेजी हामीले रोल मोडल होइन होला उसको प्रेरित ज्यादिन ठोक्ने माइन्ड बुझ्दैन कि अझ कस्तोमा सोचेका जुन ठुक उसको चाहिँ गेम छ उसको जुन चाहिँ अभिभावक छ अहिले जित गार्जियन थिए अभिभावक थिए चाहिँ बुद्ध धर्मी क्षेत्र जगमती उसको मच्छिन्द्र ज्योतिको समाज छ जुन परिवार छ परिवारले डक्लै थकनमा व्यक्तित्व उसको गजराज साक्य तहबाट तिमी मच्छिन्द्र ज्योति कल्याण कोष कल्याण कोष नदु किन उसको अध्यक्ष छ जुन चाहिँ परिवारकै रहेको उसको छत्र छाया परिवार चलेर जानु उसको छन् हिजोको न हिजो हुन सोच उसको गजराज साक्य जुन चाहिँ अभिवादन भन्नुभयो नाच्न तो अहिले इले एकदमै आत्मीय भावका साथ एकदम थप्ने दुर्लभै दिनुहुन्छ सुरु हुनु चाहिँ होला त्यो पोस्टले चाहिँ हुँदैन एकदमै कोही चुना कोही लेभलले चुना नि मलाई कि सुन्ने प्राप्त नातो डिग्री प्राप्त नातो मर्छ एकदमै न्याय किसिमको आत्मीय भाव किसिमको इले चाहिँ सहज व्याख्या एकदमै शब्द दिया बाह्य छौ जुन लेगेसी त चाहिँ कन्टिन्यू या त आफ्नै युवा बिहा बिहामा बिजना चाहिँ रञ्जना म्याम त जिन जुन चाहिँ
सहयोगी चाहिँ कृतज्ञता व आभार व्यक्त याचे अभिवादन जनाउँछन् थिथनु त्यो व्यक्तित्व चाहिँ बिजेपी एकदम दुर्लभ सिंह एकदमै खन जिताउँछु लाउँदो वस्तुतः एक याकु धन्यवाद दियातना वो पूरा जीवन को दिया जाता अरे तो जुन किताब छ के बारे चाहिँ छोटा दुनिया की विषय वस्तु यो बारे छोटा जी प्रकाश आएन तो मेरा खाना किताबें जुने छन् जुन से आदि हो बना दिया के जी होला इंट्रोडक्शन भूमिका से आदि ये भूमिका में आज जी अंग्रेजी भाषा में सेम आता है अंग्रेजी भाषा छा सेम आता है तो किताब तो पुस्तक तो सफल स्पॉन्सर ना बिजा आता प्रायोजन ना बिजा में जुन पासा ताइवानी तो डॉक्टर लाइसिन नाम पासा बस वाला स्पॉन्सर ना बिजा हो गया बस वाला से डाल दासा आता किताब से ना बनो सब आए ना सब को से सिलो मुश्किल है ना बनो सब तो किताब से क्या है मुखा अनुवाद ना अब जुन बाना पब्लिश ना बिजा मुखा जिन अनुवाद को बाजे मुखा वो किताबें चाहिँ बाना धाउको छ नापा अंग्रेजी अनुवाद ना तो छिकी गरेको भविष्य तो यो पुरै धार्मिक सूत्र दुगा अंग्रेजी अनुवाद ना तो ओके आधारित तो अनुवाद हेर्नु गया तो दुसै हो जी भगवान बुद्ध तिमी नाच ल भविष्य तिमी नाच ल होला तो बहुत प्राविधिक शब्द चाहिँ मिलेको दुगा जस्तै औरतिले सरल उद्देश्य क्या त महाध्वनि भविष्य तो हेर्दा हो अंग्रेजी हेर्दा मिलेको त अनि आज सम्म झिम्पासा हेर्नु ओनिल अलेक्जेन्डर ओनिल नामले अलेक्जेन्डर ओनिल नामले सुरुवातै बेलामा लेक्चर दिनु क्यानाडाको बौद्ध विद्वान उनले पिएचडी आयो अनि कस्तो सुधार दिए था अब थोड़ा चाहिँ चाइनिज उठाया होला बुझ्लो यो चाइनिज भएर कता के अब ताइवान फकन चाहिँ बनावे क्या भगवत त थु जीव क्लासिकल चाइनिज होला तर अनुवादै या हैसियत चाहिँ गर्ने अनि म छ भन्दा त्यहाँ जीना भी दिया अब अलेक्जेन्डर ओनिल नाम संस्कृत में विद्वान हो चाइनीज क्लासिकल चाइनीज में बालक थियो अरे वो चाहिँ एकदम तरो इन्ट्रेस्ट गर्नु नि थो चाहिँ नि थो जुन बुद्ध तिनी नाको संस्कृत नाको चाहिँ थो मिलेर त थाकिन्छ होला यस्तो रह्यो पुनरुद्धार भइरहेछ अब संस्कृत टेक्स्ट जस्तै अब उसको मैसूर सहर सुवर्ण प्रकाश सूत्र अनुवाद नाबिजाउनु होला के संस्कृत बुद्ध तिनी संस्कृत नादुनु होला आजकल बुद्ध तिनी चाहिँ नि नादु के त संस्कृत हेरेर भएर थापि त्यसो संस्कृत किताबमा ननाउनु हो के संस्कृत मूल चाहिँ ननाउनु हो कथा ननाउनु चाहिँ भाषा नमन कस्तो ज्या ननाउनु होला अथवा विशेष कारणमा चाहिँ चाइना इन्का अनुवाद जुले इन्स संस्कृत ग्रन्थ त संस्कृत सूत्र त चाहिँ बढिया दिनु छ तो टाइगोरे दुन त्यागेला गर्नु दिनी अथवा छ त समुसु अझै आज संस्कृतमा ठ्याक्क बुद्ध दिने नहेर्दा भएको थापी तर जो चाहिँ हाम्रो के चाहिँ दिक्क चाहिँ म बन्द गरिहाल्ने वस्तु एकदमै वेदनमा अलेक्जेन्डर ओनिल दाइमा थुप्रै बुद्ध दिने न बोधिस दिने न अन्त जे थाहा चाहिँ निश्चित दिने न होला वो चाहिँ संस्कृत भाषामा चाहिँ वो पुनरुद्धार नागरिकता अन्त 6-7 महिना म चाहिँ नि जोको संस्कृत भाषामा चाहिँ सियाना सुरक्षाहरू नि अन्त ओके आधारले जितो अनुवाद अब नापा किताब आ किताब सोचते पूरा जमीन आसमान का नापा सेंटेंस में मिलेंगे वो नापा किताब दी उसका कंपेयर ना भी यहाँ दिया मतलब कुछ ना नहीं होगा नापा क्या है मुख्य किताब में सारे विमोचन ना तो माला है तो जिसे नहीं जाएगा तो नापा से पूरा खराब है था तो जिन्हें नुबो अनुवाद था उसको और नुबो अनुवाद में कि तो रिसर्च ओरिएंटेड अनुवाद है अनुसंधान ना ठीक है ये अनुवाद ऐसा सब रिसर्च करते हैं ये तो कहते हैं कि वो पार्टी को नहीं आना चाहिए भुनी चाहिँ मथुर शब्द त फुलमा दे भुनी मथुर शब्द त चाहिँ जीव फुलमा व्याख्या हुँदै हुँदैन होला तर थोरै चाहिँ दक्लो अवसर राख्छ नि आज त चाइनिज भाषा बालक नहुनु होला क्लासिकल अब भगवतम छु छ तर अंग्रेजी भाषाहरू अनुवाद नातो छिवर भौतिक सूत्र पूर्वक परिणाम क्षेत्र यो के इंग्लिश अनुवाद हुँदैन नि हो मतलब इंग्लिश अनुवाद त्यो म यहाँ किताब भन्थे थोरै चाहिँ इन्टरनेट न खुबै प्रयोग गर्न AI रहेछ हैन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स AI त चाहिँ निम्सेक मारेको छ AI त थियो विद्वान कि उहाँ वस्पस गर्न भएको AI ल घुरेको होला तर AI के दक्क खर्या होला थुप्रै चाहिँ भरपुरै जान्छन् मुजुमुजु अहिले AI ले चाहिँ त्यो चाइनिज भाषा गर्न अनुवाद गर्या होला
이거 इंग्लिसमा चाहिँ ताइकेन इंग्लिसमा चाहिँ ताइकेन चाहिँ के त ट्रान्सलेट इन्टु चाइनिज ताइकेन नि ट्रान्सलेट इन्टु चाइनिज वो के चाइनिज हो उसन आएको अथवा चाइनिज टेक्स्ट थियो इंग्लिसमा उसन आएको अनि अब के चाहिँ छिसौँ भूको सुमो क्यों ख गए मुनि गर्ने हिसाब के सम्पादन यहाँ इंग्लिसमा चाहिँ थोड़ा मेसिन में ख एआई मेसिन गर्नु अथवा चाहिँ जीव चाइनिज भए चाइनिज ठीक है मतलब चाइनिज अनुसार अनुवाद के वो ताइले यो कोबरे चाहिँ यो चिनिया भाषा चिनिया ग्रन्थको आधारमा अनुवाद गरेको हो कारण अनि आज चिनिको भविष्यको बारे ध्यान राख्दैन होला अथवा सोच्दो गरे कसको नारकीय प्राणीहरूको उद्धार गर्न म नरक गइन भने अरूको जाला नरकीय चोबी प्राणीको उद्धार या त जिमोहन दासले पनि सुनि अब यो संकल्प जुन गरिसक्यो चिनिको गरिसक्यो त चाहिँ भगवान बुद्धको यो क्वालिटी दु यो गुण दु होला यो गुण दु मध्ये न कर्म यो गुण चाहिँ नि गुण प्रतीक चाहिँ सुना प्रतिनिधित्व सुनाना दिए जाता अवलोकित छ कर्म में नै दिए होला अनि अझै यस्तो प्रज्ञा पार्नेता प्रज्ञा गुण चाहिँ नि प्रतिनिधित्व नाम दिए गरिसक्यो छैन मन्जुश्री को अनि बल पनि बल बिना प्राण त हिजा त बल नै मान्छ वो बल युक्ति चाहिँ नि प्रतिनिधित्व यहाँ चाहिँ बजार पानी गर्ने थुप्रै झियो कस्तो भविष्य त मात्या दियो होइन छौछौ यो गुण दूर जानु नि अनि यस्तो परिधानी प्रतिक्रिया रूपले चिटिगर भविष्य पनि क्या अब चिटिगर भविष्य त हामीले नब्बे त नामिएको नि अन्तर्गत प्रान्तिक दल उदाहरण हेर्दा ओके जापान र चाइना चाहिँ चिटिगर भविष्य त नारकीय भविष्य त राख्यो नारकीय भविष्य नब्बे छनाके उदाहरण चाहिँ हो त र चिटिगर भविष्य त भविष्य मै खनाले कति खनाले नेवा बदर धेरै दिन्छ च्याम बुद्ध धर्ममण्डलले चाहिँ नि विशेषम भविष्य त अवलोकित देशहरू हो अन्त मेम च्याम भविष्य नि थाहा थियो ओके मध्येसम्म भविष्य त चिटिगर भविष्य त तर नेवा बुद्ध धर्मले चाहिँ नि चिटिगर भविष्य बारे उनी महात्म्य पुरा विधि उसले आज स्तोत्र प्रार्थना चाहिँ पुण्यलाई गौ पुण्यलाई हिम्मत जानु होइन टिबेटन दुबा टिबेटले सायद निको रहेको सोलो प्रार्थना गरेर अनि चाहिँ नि जीव छो पुस्तक चाहिँ हो चिटिगरको भविष्य सूत्र खलाले चाहिँ विशेषमा अनुसन्धान न्युज ब्याउ गर्ने हो चाहिँ चिटिगरको भविष्यको पूर्व प्रणिधान सूत्र हो चाहिँ संस्कृत मरे हुन जब ब्याउनु हो अन्त होला छो अझै झिके बनियो संस्कृतमा टिबेटन बनिन्छ चाइनिजमा बनिन्छ वो चाहिँ दश चक्र चिटिगरको भविष्यको सूत्र वो दूर जानु होला र टिबेटले भएको चर्चा जानु र थो जुन यो चिजहरूको किताब चाहिँ होइन वो के आधारले चाहिँ मिफाम रिपोर्ट हाम्रो निङमाइसँग स्कलरहरू बौद्ध विद्वान साधकहरू होस्कोमा चाहिँ अनुवाद नदिया हो टिबेटनले टिबेटन के आधारले स्तोत्र चाहिँ नि हो तयार जाउँदा के मै बस्ला आशा नि अब त्यो मुझे अब महिमा दुगा नापा जिसका दूंगा नहीं अब जिम बाजी मर चाहिए नहीं जिम बाना होला अब उधर जिम्मा भी लेगा ना कोई अन नी वाला अच्छी बात बहुत सूत्र भी पाठा भी चिटी गर्नु भविष्य त भ्याइ चाहिँ विशेष न झी थट कि मरिबले अहिले गन जन्म काउन्दा हसी हो मलाई नर्के भन्दा अब किन दोगे त किन दोगे पशु दोगे अब प्रेम दोगे जन्म काउन्दा किन सिमो होला अब इन चाहिँ बुढो दुखिया पनि होला चाहिँ हो अन्दाजै आएको दुर्गति खनि दुर्गतिलाई प्राणीलाई दुखीलाई पुरा अथाएका तर चिटी गर्नु भविष्य नाजको ममता चिटी गर्नु भविष्य स्तोत्र पाठे तासा होला इनका पनि कुनै पनि लाग्ने जान्छ ह्यातो दिके खला खाए भ सुना चिटी गर्नु भविष्य पूजा यही चिटी गर्नु भविष्य मूर्ति सो ध्यान दिला अनि तोलामा तो यात्रामा यो कुनै लागि हुन्छ तो आज में साइन्टिस्ट के साथ मारे हुए था ठीक है सब अलग अलग था यो सब भाइ ध्यान रखना होला पुण्य अरे चिटी गर्नु भविष्य चाहिँ पूजाएन अनि किताब चाहिँ अनुवादेन होला किताब बनाएको थियो त्यो म हरेक सूत्र ध्यान दिला होला आफ्ना चाहिँ सुनाए होइन चाहिँ आफ्नो आफ्नो लाभ दिनु होला अनि अब त्यस्तो सुमनो चाहिँ सिक्नु दिनु होला अनि मर्मानुसन्न अवस्था हो चाहिँ बेस होला सिलोस नगर्नु तर प्राण चाहिँ क्या हो
우리가 년이 나중에 되는 거 같아. 이 말을 것도 나야 되는 거 같아. 못해도 집을 못 쓰고 집을 쓰고 빠는 게 나서. itu benar-benar saya nggak usah bertanya, kan Pak Atu kata sih kalau mereka di hari ini saya asal jalan jumlah, itu so tahu no, itu mau tuh merilah, kalau sudah di boleh bahasa mana, dia jumlah. Oke, तो lagi saya cium botol bertanya itu, yuki modi bini malga, modi boleh itu ek malga, lalu peranti, cuma dia kan soal ke malga, dia tuh fark apa ini? Itu kan kajian itu, mana? Orang nanti cium botol itu nak ya, cium botol itu stop lah. तर मूर्ति दिएका होला किताब छापेका विभिन्न जस्तै जिरो ल छैन होला ल छैन गरिरहेको छ अथवा यहाँ थाहा छ चाहिँ नि फरकै परेपछि चाहिँ मृतक व्यक्ति अथवा शीत थापेका छन् आरामसा सरलतापूर्वक मिला हो चाहिँ क्रान्ति नाम हुने हो त्यहाँ छिटिकर बोल्छु कि भगवान्को त नियम गर्छ छिटिकर बोल्छु त कति प्रार्थना गर्न कति पूजा छ आकाशमा तौर पुग्ने लाभ दिइरहेको छ भगवान्को त क्रान्ति छिटिकर बोल्छु कि पनि लाने अथवा जी नर्के चोपी फुक्के प्राणी की तो चाहिए हित माया से मतलब नर्के चोपी फुक्के प्राणी तो उदार माया तो बुझे दिनु और फंतुल मास थाने प्राणी या चाहिँ वो नर्के तो प्राणी बोल्छु या नारके बोल्छु या लाउ बुझ्नु होला अहिले मेरो छ छुट्टी टाइम आउँछ जी तना आफ्नो ठिकै छ आफ्नो दुःख ठिकै जी छु मैले नि सुकेरी दिँदै नि दादेखि नि ल अझै दादा पनि नि ल मैले तस्तो दौडम पाप पाउँछ समाजन जीव बस्न छ त झिन ढाक्नु सिटीको बोल्छु सुकेर दिने त छ्या राख्छ उसले चाहिँ नि सुकेर जीव अवस्था एक कुप्रेत साथ चाहिँ सँग झिना घुमाएर नि हुन्छ अनि सोया नि होला उसले झिसा चाहिँ अहिले चाहिँ पेट पिसाब हेर्ने रक्त मांस पिपासु छ अहिले दान कति होला झिसो मेनो क्याटे वो फेरि चाहिँ छ मि हाले दुगा उसले चाहिँ दिएको चाहिँ हालात मुक्त होला अहिले छ एकदमै अश्लीलता पुग्ने गाउँ होला त्यो झन् सु अहिले विश्व चाहिँ सुकेर धुँदा फाँस निर्मित चलाउनु यो चला सानो होला अहिले खासमा निर्मित त्यसमा पौष्टिक त दिनु आउँछ बताइने चाहिँ एकछिन बढाइदिन ओज शक्ति बढाइदिन जसले मुझ्नु आउँछ त्यसले चाहिँ पेट पिसाब चाहिँ झन् पगार्नु आउँछ अहिले दानाको दादा झन् विश्व चाहिँ नयाँ र वो सुकेर त आगाले र मदन चाहिँ सस्ते हुनु त्यहाँ म यहाँ मते या त्यो चाहिँ अब कसमा त बुद्धको चाहिँ नि भगवान दिन चाहिँ देखिएको भगवान त अहिले मेरो छ चाहिँ फाइनल पिटी राख्छु फाइनल पिटी हो पनि जी तो युगे त जाऊ कि मावप्रति चाहिँ यति श्रद्धा पत्र गर्ने र वेस्टले त पुरा सिद्धि ल तो सूत्र त चाहिँ जो माता पिता भक्ति सूत्रमा राखेको त्यहाँ छौ बहान होला छिटिकको बोल्छु त यो जुन पपुलारिटी छ चाइना भनौँ चाहिँ सुन भएको छ चाइना चाहिँ के जापानी हो छौ के किताबले त्यो बहान चाहिँ नापा छिटिकको बोल्छुसँग 200 रुपियाँ दिनु त होला उसले नभएपछि त्यो परापुरको काले अहिले वो 200 चाहिँ मा चाहिँ एकदमै पार्टी भयो नि एकदम दामी मा हो अहिले सुसु जनावर त चाहिँ वो भेटेली लोकै साना नै भयो एक जनावर साना हुन्छ खा न्याउनु खा साना नै खा न्याउनु खा साना नै बुझ्ने दादा साना नै मिल्यो वो पाप पर कति माने हुन्छ वो मिसा हामीले दादा माने हुन्छ लास्ट डे चाहिँ वो ए thêm पाप यहाँ अरे साइन्स नाम होला वो सिधा वो सी ngate ni ole au shu वो मिसा चाहिँ atau जिम्मा पक्कै लगे चाहिँ पुग्नु उन मुसी पाप नगर्नु पक्कै लगे पुग्नु या चाहिँ तुम बिलाग ना दलो भया भया दलो चाहिँ होला अनि उले चाहिँ सम त खा गर्नु वो वस्तु त खा गर्नु और मुसादले चिनिगर यो बोल्छु ना एक जन्म विषय जानु पर्दैन अनि वे कथा गरियो कि तो बिहार होना हो गया भया भया जिल्ला रचना जो जिम्मा बन्द गर्नु दियो मुसी पाप नगर्नु उन मुसी चाहिँ हो कि खा जनावर त हैन पर्नै मरेको एकदम निर्दय साना चाहिँ किन नक्वे भाषा माने चाहिँ साना हस नआउन पक्कै नर्के लाउ पक्कै खाऊ तर सुनर्के त बन्द गरी लादा जी मसले भा जसले नि दबु के नाम ज्याम कथाको त्या उलेम कथाको त्या त बिन्दी आले चाहिँ कथाको चाहिँ आकाशवाणी थियो नोना हो सबै त सहस्र दुनु विषय छ विषयमा त छ भन्ने टाइममा छ चाहिँ आ होला
छिमेमा चाहिँ जीवन नालुङ्गा यता खालको नाच्ने भिडियो हुन्छ त्यतिलाई लुङ्गा चाहिँ ध्यान छ होला र छ चाहिँ आफ मुसेर जोडेर थिएँ नर्के उनी नर्के छिमा गङ्गु जाति रहेछ थुनी हो त्यसमा उति आउँछ भन्दैमा छिमा त पनि तर खै छिमा कुनै नै गर्छ र छेउमा चाहिँ ध्यान छ भने तथा खालको ना हो माइती चाहिँ गुमुङका चाहिँ ध्यान हुन्छ ठ्याक्कै धेरै जुन थियो नर्के कुदाउनु कि नर्के यहाँ प्रवेश हुँदा तर अन्त नियम त चाहिँ नियम गर्नु जिमा चाहिँ खान चिया apa गर्नु अनि जिनो जिन्सनको दब्जी होला पक्का मुसी पार्टमा अनि जनकाउ दिथेमा अथवा गन्धा त जन्नु दिदी मसिना होला त्यो बिहा दिथेन थन्या जिमा जन्नु गन्धु दिया चाहिँ सौयो या पनि नियम त नियम दिया छला गजममा मिसा दिया न हम सुना गए थे वो था हम नियम जो गए थे यो प्रकारको गर्नु पर्छ छौ चाहिँ नि के पाब्या नि त हामी गर्नु मेबी चाहिँ भइसक्यो छ घटना गर्नु खान पक्कन भइसक्यो दिमाग चाहिँ एकदमै पाब्या पनि न मोबाइल दिमाग मोबाइल चाहिँ सिके संताप जानु सिके दुख जानु लसका उली पर्ना न दिया होला अरे छिमा गुले मरो या त दस दिन हो छिमा न त को गोत्र त ले तो ध्यान हेर्नु ए बोला वो छिमाले पहिला सोध्दै थिएन मुला सुकाउनु त दासो हो चिटिगर बोल्छ नि माइला पुण्य कारमा देवदोको नाम सीमाजु हो नाच्नु होला हजारौँ मनु त होला नर्के चाहिँ प्राणी नर्के ठाउँ हुँदैन अनि यहाँ धुक्कु ज्या पनि अनुभव अनुभव चाहिँ नि चिटिगर सिङमा चाहिँ होला प्राणी उदाहरण बोलिसक्यो एकदमै कदर अरे जापानी सौँ धासँग अरे गोल देखाएको घर अथवा मसाने गाडी बोलिसक्यो घर itu kan sudah ada dalam jizor है जिससे भी ना कमा चाहिए खबर है तो मन के सब मनुष्य कुछ नहीं कर बोल सकते हैं जापानी जो है ऐसे जापानी जिससे भी ना दूसरे में तो जीता तो काम है ये गोदरे ना पाऊंगा धर्म मंदिर ना हिंदू अरे वो खास मसाने के लिए था अंदर हम लोग सीने गाड़ी आई था इन्हीं उदार दी मैंने वो तो मेरा अपना तागो लिखा लागू हो कि दुनिया तो इंद्र रक्षण में भूमिका में क्या दिखो उससे दिखो होना अरे तुम हम से नहीं आपको किताब कहीं दिया मतलब पुनः एक किताब में रिप्रिंट किया जाए सोई पास धापे तो तरह ये है जिन आता ध्यान ये संस्कृत शब्दों में को ये भाषा नेपाली जो ध्यान भर्नु त गएछ मुक्त अब तो परिस्थिति भाषा देन नभए न यो संस्कृतमा गएर भाषा दिसौदैन ताकि म त्यो थेसिस थिएन दिन अब प्र्याक्टिस एकदम जीवो अनि म बदल म के जिम पासा संस्कार धारा अन्त चाइनिज चाहिँ लाइक तरो एकदमै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो ज्ञान नभा दिदिन दिदिन चाहिँ नभा ताइवान मुलले जिम्मा यो मिने पादे हो अब देखे पुरा सूत्र पादे सिटिगर बोल्छु चाइनिज अरे सब चाइना चाहिँ जिसे होला इन्डोनो पपुलर ज्यादा अघि नेवार बुद्धिज्म र चाइनिज बुद्धिज्म चाहिँ सम्बन्ध गासेको हिसाबमा चाहिँ अन्नादिनी अन्वार्यमा नि यहाँ जुन पासा लाइसिङ नाम पासा चाहिँ भेट गरेर दिइजानु र चाइनिज टेक्स्ट नथुकेन के इम्प्रुभ ताकि चाइनिज टेक्स्ट म बोल्दैन प्र्याक्टिस याद चाहिँ अघिमा होला ए त्यो जिन्दा चाइना मुखो ताइवान मुखो नेपालमा दुखनी गर्छ यो बुझेछ तिब्बतमा दुखनी गरे युक्ति चाहिँ ज्ञान लेमको हिसाबमा चाहिँ अन्त तिम्रो स्टुडेन्ट छ सिटिगर भविष्यमा चाइना छ नेपाल छ होला तिब्बत दक्षिण पक्ष नेवारको चाहिँ भजा के थन्द तवारेर बैठ राख्दै दिनु सिटिगर भविष्य तर यसमा सिटिगर भविष्य सुख सिटिगर भविष्य कन्ट्रिब्युसन सुख छ लड्के क्रान्ति गर्नु बताउँदा मस्युर दिया अब बानोए सिटिगर भविष्य चामे भविष्य यो चाहिँ सूत्र टिकामा सँगसँग नाच्नु हेर्दै बाह्र घुमकाल दियो औलत देशले किताब दियो मन्दुश्री किताब दियो मन्दुश्री बुद्धिस्ट दियो अलङ्कारका सम्बन्ध भद्रै किताब दिएर अनि यस्तो सुसु बोल्छु बाँकी बोल्छु सक्छु न यदि बाँकी चाहिने सुसु भएको होला सक्छु न चाहिँ किताब चाहिँ टिका मन फ्यामिली छ ठाउँमा त दुःख छ त्यहाँ होला अब त्यहाँ चाहिँ ज्याँ आएको पनि अथवा किताब टिकायो चाहिँ एकदमै थाको खाऊ होला एकै थाक्लो जो हयो प्रोजेक्टले जाते हैं दिखा किताबी एकदम दिन रातें
अनिवार्यले दिनुहुँदैन त्यसले अभियसली यो सिरोलाहरू ढक्कले दिएको धन्यवाद गर्नु सिधै ध्यान लाग्छ जीवै दादा एकदम हितैषी भएको दाइ चाहिँ उनीहरू माइएन ताइवाने ताइकै चुनाव दाइ सिङ चाङ होस्पोलो स्पोन्सर नालिएर प्राइभेट नालिएर पनि अनि होस्पोलो सबै दिनको चाइनिजमा के भयो अनि चाइनिज होस्पोलो होइन सो भूमिका सो प्राकृतन नै फरवर्ड फरवर्ड नो तयार दिला चाइनिज से आल गला अझै हाम्रो एआई सब सपोर्ट किया निम्न तारिख तर एआई सपोर्ट किया अनिवार्य बिना जुना मुझे ल्याजो संको नि ला अनिवार्य जना चाहिँ नि एआई नो अनिवार्य सम्पादन जना पनि वो दादा त के नै ठीक छ त्यहाँ मैले धादै पनि खालेन उहाँ अथेन्टिकै पाउ अनिवार्य हो न यो पनि सेम ढङ्गले मतलब मतलब कसको के ताइवाने चुनावी नीति धर्म शासनसँग कलेक्टिभली चाहिँ त्यो स्पोन्सर गर्नु किताब खास गरेर 5 वर्ष भए स्पोन्सर गरेर भर्खर दिँदै पनि अनि मेरो चाहिँ सम्पादन दिनु अन्य भाषा अलिक जेन्डर ओन्ली होस्पोलो चाहिँ नि संस्कृत भयो 15 थानमा अलग चाहिँ तिम्रो गाउँको छ किताब अलिक छायाहरू तिम्रो फाइल हो छाया हो जस्तो चाहिँ सायद छोटी बाती आफ्नो हो कि होस्पोलो एकदमै दुखिया संस्कृत चाइनिज त चाहिँ संस्कृतमा रूपान्तरण होइन छैन भनौँ फत्लै ओरिजिनल संस्कृतमा मिलेदियो अमा दक्षातिर हो कारणमा जीवै आदरण आदरण वो किताब त चाहिँ मुख्य आदर नातेले विषय भयो होस्पोलो एकदमै आफ्नो सुधार आफ्नो अनि जिम्मेदार शासन जो सबले होस्पोलो होइन हो त अरे किताबें चाहिँ किताबले एकै धैर्यमा परिवार सपोर्टमा सम्झने धारा जिम्मायो कि चाहिँ एकदम अरू प्रेरणा नहोला कवि ध्यान हो न वो कारणमा चाहिँ एकदम चाहिँ धारणा किताबमा पाइने सिकेको र यो दुवैको धार्मिक आखिरले माया प्रेरणा हो त परिवारले त्यसरी सिकेको होस्पोलो साथ सपोर्टमा नागेको यहाँबाट ब्याक चाहिँ मेन चेन्ज रहेछ जो चित्रकार चाहिँ जस्तै पहिला ढाबा 108 लोकेसनको फोटो तयार गर्छ 108 लोकेसनको पेन्टिङमा ल्याउँछ तर उहिले बादु टाइमले थौकिला टिका ल्याउँछ घरमा सपोर्ट सिस्टमको सिएसयुबी 108 आइकोनोग्राफी अफ 108 लोकेसन भन्छ ओके चाहिँ बायोटी मेन उद्देश्य छ रहेछ नि थुप्रै लोक चित्रकारमा पेन्टिङ या चाहिँ 108 लोकेसन चित्रको सेव हेर तर उहिले पुमाउनेका जम्मा 35 वटा पनि पुमाउनु यसमा अब भोलि पुमाउँछ फोटो तयार न यो बाँकी आर्टिस्टले र दिएको चाहिँ आफू रिभाइज नगरेर तर उसको असामयिक निधन कारणमा हो प्रोजेक्ट चाहिँ होला मनोज विभाग भइसकेको पुगन जुत्ता आएको थियो अरे उसको अब पुगेको उसको कि एटेलियर है उसको बुक सकेर सो बिजनेस भएको छ अनि म 108 लोकेसनको पुरै अब पेन्टिङ गएको अनि उसको हेरेर झिङ बनाउँथ्यो कि म नि अलग्गै भ्याली किताब फर्स्ट टाइम चाहिँ किताबी कभरेज चाहिँ उसको त विषयको विशेष कारण जस्तो उसको चाहिँ वो पेन्टिङ छ नेवा बुद्ध धर्म अनुसारको अनि यस्तो मेरो पेन्टिङ बिहार जीवको चाहिँ मेन अनुसार छ चाहिँ त्यो सबै ट्रेडिसन अनुसार चाहिँ स्पिकर भइसकेको चित्र समावेश या जो तार देख्दा सोमो ट्रेडिसन अनुसारको समावेश सो नेवा बुद्ध धर्म सो तिब्बतन बुद्ध धर्म मेन प्रचण्ड साक्य बिहार जाओ तिब्बतन ट्रेडिसन अनुसार जुन बुद्ध हो चाहिँ नि उसको फाइबर देखा अक्षर महाविद्यालय चाहिँ क्या अन्त छौ चाहिँ चाइनिज ट्रेडिसन अनुसार छौ चाहिँ त्यो फ्रन्टिस क्रिस्चियन्स रहेछ त्यो पनि चाइना हुनु होला चाइना कि चाहिँ आर्मी प्रयुक्त पनि छ अनि जीवनको सहभागिता होला अनि चाहिँ जीवन तर चिकर गर्छु भयो अनि चाहिँ गाइडलाइन मिल्ने चाइनिज गाइड छ मसु
भविष्य नाटकै मुस्किल छ अनि जीवन धाउनु छिटो वर्षको भयो अर्थात् त मजिद नि धर्म उसले माधव कुमारले बादमा दिउँथे यदि फुकेर उहाँ भविष्य त छ सुनाउस होला हो छिटो भविष्य त खाएर छ चाइना पिङ्गो पर्वत दुसो पिङ्गो पर्वतले पिङमै भविष्य दिन्छ छौ पर्वत छन् त्यहाँदेखि उदौ सान्दै छौ पर्वत उसले औनति देशको भविष्य त छौ उदय सान्दै सिएसी 35 पर्वत मङ्गलसिंह भविष्य त छौ चाहिँ आम्य सान्दै समन्त भएर भविष्य त र छौ चौवा सान्दै आज मन त्यसो भिजिटमै हेर्नुपर्छ दुर्गमै खबर एकदमै तलमा अनि सदस्यले झियो बिहाको बिहा गन जितेन्द्र प्रनिष्ठित कसमा चाहिँ त्यो नेवा बुद्ध धर्मै छिटो गरेर भविष्य त पूजा याव माने याव वर्षिप याव परम्परा चाहिँ डेभलप यावमा थियो मनुष्य त्यो पुस्तक अनुवादको छ जिम्बाब्वे नापेटी लेगेसी त कन्टिन्यू हेर्नु पर्छ सुना गर्नुपर्छ खास त पहिला हेर्न मात्रै हेर्नु भयो खालि वो संस्कृत शब्दको मूल शब्द चाहिँ के लेखेको हो र त्यो भाषा एकाडेमिक चाहिँ अनुवाद भयो अनुवाद त पुरा फरक पर्छ होला कति हेर्नु भयो त्यो मेटी बाँकी चाहिँ नि बाँकी प्रतिसँग यता दिने बनाउँछ और त्यहाँ ठाउँ चाहिँ गुण पनि पार्टी पनि अवसर अनि विद्यार्थी सबै विशेषमा चाहिँ भाषा धारमा वैश्य गुणसार भन्दै तुरन्तै श्रीबुद्धि विद्यार्थी तरुण पनि जाको वस्तु प्रवर्तन वस्तु हाम्रो जुन चाहिँ आवाज प्रकटमा चाहिँ विचारवाद दिएन अनि यस्तो दबाएर ल्याउँछु तरुणजीको लागि चाहिँ त्यस कार्यक्रम सबै भइरहेको छु त्यो चिरहरू कार्यक्रमहरू साथै नै तरुण कार्यक्रमले चाहिँ त्यो एउटा छाना कतिपय मौका जो तरुण सहभागी गर्नु वस्तु दिएर वैश्य सरकार र गफो अवस्था दिशाले खाने दिएर वस्तु यो विपत्ति माया नै दुःख आत्मीयता काट्नु त्यो हिसाबमा त्यसकै लागि एकदमै धन्यवाद ज्ञापन चाहिँ हम चाहिँ छिटो त्यो कार्यक्रमले चाहिँ जस्तै निर्देश ज्यादा फुके जातीय जना मैले ज्यादा जी था भाली सेना दिया तुम्हें बाल पनि जीवन नीति न क्या बस एकदम जी एकदमै सुधार दिन अरे हम चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भन्नु पर्यो विद्यार्थीको परिवारको यो विषयमा पनि धन्यवाद दिनु कानुन सभा एकदम गरिमामय पुस्तक विमोचन सभा धन्यवाद प्रकाशित गर्नुमा अब त्यो सबै क्वेसन त आइहाल्छ त रिलिभेन्ट एउटा क्वेसन सोधिहाल्छ होइन खानाको कुरा सोध्नु पर्यो यो यसलाई तपाईँले रेस्टोरेसन भन्नुभयो मैले एउटा पहिलाको भर्सन पनि पढेको छु होइन मलाई याद पनि छ जस्तो लाग्छ कि युटिली भन्ने एउटा ब्राह्मण महिलालाई चाहिँ युटिली भनेर भन्नुभएको छ है किनभने चाइनिजबाट संस्कृतमा फेरि एउटा यो ट्रान्सलेट ब्याक गर्न नसकेको भएर युटिली नै नाम हालेको छ भनेर यहाँ छ यो तपाईँले फेरि एउटा यो फास्ट फरवर्ड यो सेकेन्ड ट्रान्सलेसन गर्नु हुँदाखेरि यो संस्कृत नाम पाउन सक्नुभयो कि भएन सोध्नु खोजेको अघि भने एउटा त त्यो मेरो साथी छ नि लेखेन्द्र उनले धेरै नै हेल्प गर्नुभएको छ अनि म आफैले पनि त्यो संस्कृत चाइनिज शब्द छ नि संस्कृतमा उल्लेख गर्दाखेरि अब यो रेस्टोरेसनको अलि हामीले अर्थ बुझ्नुपर्छ रेस्टोरेसन भनेको चाहिँ ओरिजिनलमा जे छ त्यो ठ्याक्कै हुँदैन है सारनाथबाट निस्कने त्यो किताब पनि त्यो ठ्याक्कै ओरिजिनल जस्तो हुँदैन मैले कम्पेयर गरेर हेरिसकेँ त्यो जे होस् संस्कृतमा चाहिँ आउँछ तर बुद्धिस्ट टेक्निकल वर्ड चाहिँ क्या हुन्छ है तर पहिला जे नाम थियो त्यो चाहिँ हुँदैन युटिलिटीको सम्बन्धमा मैले संस्कृत नाम नै राखेको छु त्यो अलेक्जेन्डर ओर्डनले संस्कृत नाम नै राखेको छु मैले पनि त्यो एआई मार्फत चाहिँ त्यो ट्रान्सलेट गरेर हेर्दाखेरि ठ्याक्कै संस्कृत नाम आएको थियो तर खासै के भिन्नता पनि छैन त्यही राख्दैन पहिला मैले त्यहाँ भूमिका पनि देखेको थिएँ युटिली भन्ने त्यो चिटीघरको भविष्यको आमाको नाम है उहाँको शब्द ठ्याक्कै अङ्ग्रेजीमा पनि त्यो अनुवाद भएको थिएन कि पहिला है अनि जे छ त्यही दिन राखेको मैले अब यसपालि चाहिँ मैले त्यो त्यसलाई पनि मेरो त्यो गरेको छु र यति भन्ने म आफ्नो सानो मन्तव्य परिचय दिएँ भने पुर्याउन चाहन्छु आउँदो सक्नु